Nintukwira tukethra tukiariria state of Meru County kana nimbio yongo ithiritwe kita na mbere ndene ya county ya Meru. Nitukwenda kumenya mantu ja maingi ara ithiritwe ya ikarika ndene ya county ya Meru. Nitukwenda kumenya ya kariate bio review ina bio tafadhali nombe kuthira gintumira SMS yaku namba ni 0748 918 901 0748 918 901 niku iri in screen yaku ukomba kuthira gintumira SMS kinya rutera WhatsApp no tumire namba eu na onda turutere rwa online ukatwata ki Facebook Meru TV Kenya wenda wetutera YouTube ukatwata ki Meru TV digital haithira kukiuria wina kyo kuringana na rwa tuketha tukiariria ntukweru ari tafadhali omba kuthira gintira kiuria gyaku ukethira comment ketha ni opinion yaku wina freedom ya kuthira ukintira au na kwamba kuthirwa nkibi wata kwa hivyo tukomba kuthira tukiariria mantu mwanya mwanya yetete na mbere kuthirwa yagire kironda kia Meru na kinya yara karikite ya mega yonthe tuketha tuitegira kama kawaida unire mbetanjeri wa cheupe na ngakurika nitithira ndeningwa ndeni ya studio tithira twina ageni ontuku bara tithira twechambua abo mantu ya kuita na mbere na ntukweru ari kama kawaida ndina ageni beri nte bagira marito bakithira bakivura marito ja bongwa nikenda twita na mbere na kwaria rwarie rwetu rwa twina ntukweru ari karibuni sana viongozi. Karibuni sana ndani ya Meru TV tukwenda kuta tukiariria mantu mwanya mwanya na kwa hivyo tukambirira na marito yenu tuambirire na we mheshimiwa Kalembe waambiririe uture rito ryaku na raumite then tuteke mheshimiwa Nick nikenda gethra kumtutegerete ate kumenya no twinwe amba kuthira kibumenya karibuni sana bwega cheupe bwega sana rito ryako ndi Peter Mutuma Kalembe pumite Ruiri Rwarera ward but constituency kwani Buri constituency na nera largest na mpira antu betu karibu sana tumba kutokera na hivi na rira thai tugwirite tunondo kwithura Yesu Kristo na yukite kabisa na tugwirite Easter bwega na tugikungwaira ya twari na antu betu tutikanirite na kenda anybody omba kwera ura twitite na Murungu ari mbere. Asante karibu sana. Ombe tawa Nick Mbugo the former councillor former MC Nkwene ward kuma Southiment ya Dr. Mweti ore thaira MP wetu na rimwiti Ngugi ora withaira tongeretie ndene Meru na ndene Kenya Lunch na maendeleo. I am top 5. Yes. Okay. Yeah. Wibati. We top 5 ndene Kenya ibega sana tuketha tugitegera tone kinya MP wa rutere rwa mheshimiwa Kalembe kethro kinya we ai namba ndene ya Kenya no ntivo twina bwaru ari ndene studio tuketha tukiariria bantu mwanya mwanya unika kura karibu sana tunavera kwithira tukiarania kana ani itatira twithirito turina mantu ja mingi muno ndene ya Meru yetu ni gitarira turari na thirikari turari na thine inyingi sana Meru na thaina ndi twithirito twina thirikari ingi njeru na itukwenda tegera tuona kethra bandu mwaka utukinyirite thai kwi mwanya tukuona kana mantu no ura nikenda tukomba kumya kethra itwitite bwega no ntugwira wabukara kulili bwega bumenya thri bwitite bwega no buthire bukio ya mali na butiko munyibuko wako hivyo tuketha tukiariria mantu kathumba ukomba kuthira kumaru kwa mitambo na rikana namba yako ya thimu ni 0748 918 901 no ndingira thimu yu no ntumire SMS no ntumire nyo SMS pia ruterera wa WhatsApp na nkomba kwithira nkimigwata kwa hivyo viongozi tukiaraniria Meru itwithirito twina mantu maingi sana. Meru itwithirito tutina peace. Meru itwithiritwe bwari wa mama rujo gukire mantu jangi au ke ukire jangi we turari na eka za hapa na pale na thaina ndito chinchiti utongeria na bokejo utongeria bwa Reverend Mutuma ntikumenya babu bukaria viongozi bya Meru kethira kwi mwanya bukuona kuringana na thirikari rirario au kabere nerengi irio thai kethira kwi mwanya buonete kana ibo kuigwa rugo ya garo chinche no tuku wa ndo maba kwa thai na amani baba kwa Meru na ndine ikiri ntikumenya ke babu viongozi kethira ibo kuona mantu yonto yao Mheshimiwa Kalembe. Amani ni njega. Kinya tukuitigere ya twitite kidogo. Yesu agaitie gu. Na bia agatutigera atu twina amani. Na utumtu tumba kwa embrace amani. Na amani kyo kintu kya maana. However, kintu kile ki batu tu expected. Tutika nsene. Tugona ndino amani ya Bwana. Pia tukwenda Ngugi. Turenda gutegera muritiro Ngugi.
Chwa gavana Kawira Mwangaza ura tukupapoti yes atrari na amani kibatwi na eturenda biria bia maana tukwenda nande iki gavana Mutuma ore o Meru bia tukwenda thaina ni atoni mathithio te amani yake no ndumbecha ni kwija bia tukwenda batu nande thaizi itone amani twina barabara injaga tone amani tukinya roje tone amani antu bonde bangananitwe uti tutego expect nande twithwa tutina maendeleo na akonkoru ote mwanya jurio na mwanya jurio yake ikawira we exit atigira munini ogwe athirikiria ko Mutuma kethwa savite 5 years hari munini ari 2.5 na ari governor ari mbio 2.5 ko akethwa wena advantage atongerete ari munini miaka 2.5 na ari governor miaka 2.5 tugitara akena wathirite gipindi kwa an experience and all what it takes kwithirwa atirauma egitine nara tu just me payslip we yongerete bitiraro ko na to empowered kutulitira ngugi thai na yegwethiri thai na yegwakanya atoni nande ngugi niyo mboto makuga atiri karembe na niki bakire kamndunge akire mbadiguge kara kuritwa kiba onkauma rakyo na no mwanka tuge tuonanie riu ni ngugi yetu kwithwa atiri Meru no mwanka ithirwe kwina amani kwina okiri muturire jwantu ijuguchinjia kuruntu wa Mutuma kethirwa savite 5 years lakini kuringana na Mutuma na kuwa we kitu andafu years tiawe as a deputy governor atomba kwithirwa akiawa kanya ko sava Meru no ntumbi na kwa na rainyele tu na nathithiritu 1 2 3 ataya wa opportunity ya kusava Meru na we na ndime akiera gwitarira ni ratha ajukitio ne constitutionally governor Mutuma atitarirwo miaka 2.5 ari governor mbati batu tu ya Meru Mutuma na arari munini o Kawira miaka 2.5 na governor miaka 2.5 ko akethwa ari thirikari miaka 5 muchara Kingugi yes miaka 2.5 na arari munini nateka kuna mandate inya wengwa ingotike munini no wate mwete nya ria rathurire antu 10 ate mwete portfolio urokeja no no watire kuthwete rime ayegwa ministry but uti ministry ayegi ko as much as togo muntu Mutuma atijite ari umweru urankwenda kumini atijite ari umweru uratomba kuona ni Mutuma kagirwa aria eja tonya Mutuma ejite an experience bira aria aje ujo baterere anagwa but bando ombo continue bwe kana kipindi giki atonie mwanya jo gavana Kawira Mwangaza nawe ko utekari umweru urankwenda kumini yes to inkomya kinyono ari supporter wa Kawira Yes. na thai we support Mutuma kiaku ku difference wonete between the two governments kamuge mbere ma thaiji muntu akiaja gutonya ndoketi ari umweru kwi gintu gikirietagwa ora wito tonyo tiri ukona witas barabara yo na nyombe uria i set up ukanganirwa mbere inya wita kuona wagukari tugiru mu witete ochwe ya kumama kiage kweja ya ipese kwa appearance na reception ore okarirwa igituma inyoka yukia nyomba inyote ne ore kaindene ndenda kuga mbere ma imani era Meru ikwethera Mutuma akweja anto bena imani ibe blessed eba igwankoro chia chiethire nganiri mbere nye gwitwa ngugi iriku kana iriku mbere me ibanganiri na ikieto mokuona te muntu kwaria muntu onde ugite atumwe kanya arite ngugi anto mbere me ibanganiri nyambere othithia atia ibanganiri na kunganerwa ikyo gintu number 1 nuntu irio kiaja gwikirwa thani no kabitego ugo kona bithuki inyoka re atia bigaya mwe kurunge ugite akagorwe sume na kwa muindi nkobo mwe kurura weja migorera maguta akimbo eja gore akariene jathirire agiteta o eja kurumiria kwira irio bibi ukorio bikari ithonde atumene
maguta kwa muhindi ndatumirwa ja gurwa kariene nije we register mutwe maguta jau jatebu dai antu ba register ta mutumana bui na ibanganiri na bamenya bateringa kererera bararinga na kawira inyoke ethera ate perform jakawira bena imani mberema nukiwa bwajaire mutuma arari deputy na kwa deputy nurikana na ai department ya health na atakarereo anenkeri power anenkeri yo atino authority achoka deputy utina any authority nyego karobichi inyego kara deputy eteo igo karaome mwankotero na nyare bugeta ti arikenga bana nare etite aria ogwo kethania nyume go kethania utegintu kingi wije ko mutuma tironete nafasi ya gwita ngugerwa na aru akarugore sibitari ito kone project inare kinya so asa playa banganona baba tuthithire kina umagara eta Canada ye safari ereku ogwo kaigwa ra chongo bau bakuga ogwo eta seminar eta Nairobi weta kwa World Bank ukathingate so atathithie gintu yakio so nyatu andaf and deputy governor experience ere yakine gukaranthe obichi nuntu atone nyakanya ga kwandika muntu nuntu nyabara yandikite obichi ewe ibaritirwe na bekirwa bate bawe akerwa ugwe ritanga obichi deputy governor lakini ukajoku gatonya rutero ngavana no gaitera ngugino kenda nare guru korwa kwa ministry kwa bimbe auga tena ariti banguge akathomerwa wareo ojo no wareo obate bakona bare ko na imutuma akala akaete ta kwambiria zero kona ndina imani anto bene onkorone bagaiterwa nguge nuengo achiumie aba prove right akari tambi nguge lunto mwankatha yote mtora mondauti na getomi njani kuga akarita mutuma ni askari wa prison na askari athomelete administration uitana kwa gukarana anto bwega na kubariria bwega na njire kubatha na sheria ire chiumbo tumenya gwothe kwa bakaritie irongwa nukiwa na right cha muntu mutuma achoka arungamira department ingwete kiane corona kwa nyomwera na right chianto kwa yara didete nena ndigiri bwajaire still 11 inyathanto ibakunda uti anto bakanisa mono 11 na 11 okani mainstream kanisa Methodist. Yes. Yendra tikirete murungu. Anto babange reverend babange bakamwira watuthukiria kanisa. Nonto kanisa ina imani noe mono. Nonto nyani kiragi ntethagia mbetana muntu ethena ambe acha wanka uoranga no muteme. Ndatanda thoma Biblia ngachoka ringi nukiwa lenga ugababa ambatire kura bonde bageta wankoma na nkauga iba nyankiromba ngetha ngaromba gifungu kienge gikauya thotere kana irinya gotethithia atia uterekero kuna nde akiatha Agasti kikiruterwa kanisa netania Biblia bwega I think tukatho bwega wow okay okay ya kutegera mutumana ndena kuna manto jamingi muno thiri twakithithia first of all tuonete arutonya giti kintu kembere kira ambiriri ngui immediately itukona na riungirite civitari level 5 na ara civitari menya itukona netete antu ba miraka ande aboma biashara au antu baraba KPR baritinara ura pombe kuthaba chokuna kenda antu bayo karia igoro indene na chemeni na akuruba njuri kenda bachokaniria mono ntu ibethirite bakiathukana. Do you think akiawita na morali juu yejite aju no ntuko na tuba ingi bakuiba kuona rindi nguiti ambirite gwitwa na indonere kinyegoro bakirwa kinya contractors barabonde bari mbecha baritangugi bonde bachoke ngugi ni haraka iwezekanavyo. Do you think mtojo kuringana na lesson irathomete kuma kiri former boss yowe ikamutetheri kwithira akiritira meru kinya ngugi nkuruki no ntunakomenya mistakes iralanite from the former boss olingo itekia aga change mbere ma consultation ya toma muntu a change na arindo tena consultation goteno eta
mbere ma wako itakariunga level 5 hospital Emiru. Level 5 hospital ya tigieri eka level 6 kume gitara kiraito. Eta eka level 6 kume gitara ngavana Kawira Mwangaza former. Eta so ingwete kia kathoma jau kira gitumite rega kwa avivia. Na gitumi kimwe kia program ira cha dewa cha World Bank cha gwaka ginto ya cancer center. Ngugi je itari tago ithira. Ndona nenkanira mbecha itegwita ngugi. Sibita yera mbroko era yakagwa national government. Nukiwa kenda ethirekera no mwanka yoneke mbecha chigwita ngugi bwega. Kwau ekaraga kwithira mbecha iria kunenkarwa ni gwite kithithagua. Na mbecha uchita ngugi na thirikari ya satisfied ichoka ya upgrade. Nonto nande egitara ngavana Kawira Mwangaza Ruto na ugakamene ya president. Na thai no arera kwa kiaro akamene. Kwa ukethera kumea priority gwita ri ejare ya mbere. I think ewe kabwa. Yenge kugwata na kuruja banjuri. So no kuona rere athire gitara ngavana Kawira Mwangaza ikorare na squabbles. Lakini itambiria narua. Ndwa ya kurwa na njuri na kwetha ati othikirwa inyamunya atathikairwa. Igwara andwa. Egitara kiraito ejagerio me control no me gwathania nukiwa ya mbiria kugwatana egitara ngavana Kawira Mwangaza yaragana ntijala ni urari mwekuru nuntu mwekuru toka tonya nyombe njuri inyoketha we monene okari kana wikiroria kinkari utemikuruka na ndi bathukana buru so achokiete mutume kuona astandite antu aega nuntu ithe nori monene onjuri na oni no bitere njuri ethe onto ithinkia na itiro into ithinkia njuri nukiwa so ingwethe kia kathingata makinya jai jethe ngwethe kia jara tumba kyo thingata jethe ja kababa inge nonto noe ngweki apo arite aja nukiwa I think yaune yake tukebandera na ndo baba inge batia jangi ngwana akaka thithiata but umete ge family rento ithinkia kira administration siwa kamiomba nonto njao kwina akababa inge akue baba inge mono nukiwa na kire kuru bau bonthe na ndingwitikia na menyereti okarania na antu bau bao na ingwitikia ba akomba kuongoza. Okay, thank you so much. Mheshimiwa Kalembe, ikwari na tetezi kwamba mathoko yetu yonthe yena ruko na kinya kwenu gibiritia na ndo na kiru na wantu bakitheta bakiwa thoko itu kulukika gakoromone na kontu kunte almost everywhere na bakero antu bara baera baba ingi bari bekwengwa ngugini lakini militile bwana Mutumaru Tonya itonete mariu kila mahali kukutherwa rukorwa rwari na urwarunda nirite na urundhiru kamatwa do you think akoyo kwari na miscommunication kana ni bijo ngo etari ononto inima maruri jethero jena ruko na ndi so far ntathi urunga ndupenda kweja na fact and evidence but thirikari itekera kara teka ni nya ministers athai na ndi kuthithu woni mantu ja thirikari ya Mutuma utima ntao maingi bumba kwai ntumie time ministers batonyo ofisine batonyo ofisine bambirie ngugi nontu kinya gavana mwaka umonge akeja gutoka na vacuum ngugi no chitho chigitata kiendelete so far ngugi no kaikendelea udanka ugani Mutuma na bange ngugi yawe ombe ku move with speed kuona ya kwamba that Meru au wantu bene imano wi wanike uga already imana winite kwithirwa nkorochi antu china thiri na nkorochi antu china so much expectation iraba kuona nao tukomba kwa chief nontu rukono ruturo correcto rukoro utithira rukono rugendera kuthithia ungi utibibira chinchwa ngari no iria lakini menyeka rweka wa mwanka rukaingia bandu no rwiku Mutuma athirambiria ngugi no rwiku ngari ingi chiongerwe tuthu sub county no ndotomba kwambiria kuga thai nujo
ako impone kijaruiri neka yukeruko na inkone igitangi kajukeruko na marure jetu jetho na ruko naturally na as much as mutuma nongerwe mbecha ni assembly ongere marori jaria jetho na ketha ni ya kwa baniki tugena ni Southiment ni thwena ngare yayo ikethwa ni kwaja wondi chio ndicho ithandatu tuje every sub county ithwe ina mbio ina ngare kumba korogota indi tukauga utemira kuuga na nditha imira kwe gutendeka the challenges iria cha mutuma kana ngavana bau bangi munya na bau bangi iria bari nacio mutuma na learning is a process na batere ku karanthi na batere consult na batere kumenya imbi from there komba kuritania ngui na assembly it divide itwe iri amwe nawe paka now let's do this is a problem na problem hiyo mbegu ata was sorted paketho bena giki not manik pagutonyo rebo iba chiumire kugura ngari iba chiumire kugura marakta na iba chiumire nyakura ri kweri ibagurite ya egutura roji ndini na yetire I don't know na ra yetire so bakomba kwithiro bena mutisha jura jwambirwe ni first assembly na second assembly ne kuja kireito nwe athithirie ungi no akweja either way learning to the udimenya nandi as much as ngari nyinkai rukororo takauga nandi ngari yako move na speed irera leo ira move na ite nandi uga ige ko matukeka jugetha ikama tukareka bila bia maana ni mantu jonde jate gona ya problem chombe kwithirwa ministries chatonya aref na tumbe kuguda kwine efficiency kiri ngugire kwendelea ndene ya Miru so far ntromba kuthiurunka so far ntromba kumenya nara kwina hapa na pale ende soon no thirikari ya mutumia tumba kuona imena itumba kuona bire kumenerwa nabio katwetere athithie ministry nikena nande tumba kuona nande kinya tukiuria minister fulani na tukiuria chief officer fulani na director fulani tumbe kumenya ora tukathithia na tumbe kwendelea mbere na thimu ni twangaratania tugiye na mbere moja tuna kama gavana thai akijaka na aratumite antu bawe bageta maruri je gukuibo tukiugira na bakethra bakiyukia ma video ya ura thoko cietu cina ruko watega ruko ru tikaru rwegoro kana rwecho kana rwakiumi kimwe iruko aratigite riku why would she do that nonto kinyawe ngugijewe irari jewe mbere na thairi kinya mwezi ne ndibwe mwezi jumu wathira kuma mutuma rutonya unenene neno ntwageta thai akithiurunka kujukia video cia thoko ira cina ruko na atirathithagia mbere gitarira rariku na ruko ru tikaruirwa thai nuko uri mheshimiwa gintu kembere no ntwire kuga no ntwire kuthiurunka no ntwire kumulika ruko ru no ntwire kumulika sewage in fact cheupe kintu kiro batere kumenya ni antu bano thimenti na especially part ya muiteria kwinama ntikumenya kitha uramenya sewage ya Milltown itikarare yes I know da yuge to kinyara uria bigurwa dimangirika town kawoma tu just there sewage iri na mayonde gatonya kathita as we speak na teka ya na arua na nyaro kororo kumurikwa terwa na arua no gakarembe atwire kumurika na amurika dynamics cia nuiji ugo mundu akiuga ari metho kuri mu metho antuba ndiguru neti unless nyamu mero achinji nundu mumero areterwa incentives kantu kanini metho jetu mwana kara kona yesi inji kwetha ni kugitate ni kwinama nundu akurumwa kantu kunya mutu ukona mtu akorirwa but when somebody like Nika na Karembe aumara ambire kwe light antu metho batega bona anteto erea antu bagwatira anteto erea bamumira ko uke kwithona ndinya oversight ni kwa very difficult when somebody in leadership and in power na ina mbecha ukona ne kuja bando a corrupt wananchi baria bakara kuona rukoyo rwiku anko kiuya because kawena batwire na twire ari very powerful ndene egakoromune
na ena gikosi kia ekuru na men batinge ninyo utakumulika ruko undenda kura iwa kianjai ara ngombe chenda irwa nontu boru korwa ara undete kumulika. People are almost to kill me nontu beteta kugitharia beteta kumulika ruko rure na unless antu bachinchi ile tukareka ku blame leaders antu bo bamenya atiri oversight is a collective responsibility. Nontu wamba kura ithia cheupea nontu nakwenda kumulika no tibia kuona nontu nakwenda kuthithia ngugi ya kwithirwa jaruko jaru na kumulika siwenji jaru na kugira na mwankere raiji ibu batire kuthinya babu na tumira twenu bwetete bwatega siwenji ore kwinama ya tonya ruje no kathita na ruje wakathita iru sawa Meru na taro kuga cancer kineto waka cancer center. Well, that we have not to try manage. Nara cancer kuma. Na to kuwa na mo ankera daizi, oge kuwa mo ankera ba to cure the problem na cancer kuma. Kuga na ndemo ankera dai to aka cancer center ne ga tedia. Mbeto batere gutaka atire nikino nduruli waro si wenjire burekete ikambiria gutonya mbio kathita. Na ando ba kunywa roji rurea. Na tuko na ndio haikuura. Inyako kwithano. Roju rwa ukina maruru iro rwatonya mbio iyo niwe batire kwithwe kiara iragwa ni committee ya concern ya health ndene ya assembly bakomba ku partner na department ya health bageta bagatega mbio siwenji area iyo niyo njire mbere kwambiria gukiwa cancer ndene Meru rukororo mporia tekarwambiria narua o antu bongo no baraithite rukoro wao so ndendo mbira ndanga kona kawira hari kuri atero nawo mwira maruteje ujena ruko nonto thaino kama na kawira na radio ronkini arongo baba ingi muno muri kawengwa thai kama na kawira na radio ronkini arongo baba ingi muno na yeye batire kuthona ni kio cha jamii ne batire kuthona ndi iri ahi upena kinya governor oriku akamenya nto bara bongo akurutania na bangugi no ba musabatanji akomba gukua akomba kwingwa gitene no ntu niki andu batu mwira the real problem ira yongo inarea mashinani tire tukethwa niki akuga mutuma atonya kebera kanisa niki nondu wani mundu kwera Biblia na imundu wapite na sheria Biblia yonga akire mura kiao na uma ya mwirukira kou na batire kuthwa governor okwithirwa kinya kerwa siwenjirete kwinama kinya kerwa koromone ni theri na batire kuthwa na ntuku imwe akomba kumu around exactly nogigwa na agitega akomba gwitara ita umbwa yani movement by walking around movement by walking around wengwa yes teta gutinda kuja kwirwa ni anto waja uju akwa mauta no ndo antu ibaithirite mbio ibaithirite ndo lakini mwana nchoro no safa mwana nchi aka intimidate nete na ndenge all those people bare the robena antu bare pakwithirwa pakugitate nikira mutuma na kwenda kuthia difference akira mutuma na kwenda kuwin na chance ekuwin yanto na chance ekwaruju. Okay, yes, thank you so much. Thank you so much ngoteke ko yoto etekaniria kidogo kwina na ndima ministers mutumaro mbere kwithira akithura ma ministers bawe na ki ma ministers baba ikwithiritwo kwina mshike hapa na pale. Number 1 kwina mubunge wa Buri Mugambire Ndikiri no tumiriria mbere Buru kuwa Buri ite represented na watega number 1 Kinoti nerikana na umite Buri kwina makuru ungi gwitwa Karo kinyawe nerikana Samau na umite ruterero Buri na watega kwi bangi na vakuwa cabinet yewe yujuri makilaji. So babu kenu as leaders ibu kona yaka kwina balance ilithitwe kana ni moko kwirikana kilaji cia kivuthiritwe bagitarwa mbere makambugi ibwaga na mbuge ki ministers baba thuri ote mtomba kuthura 100% kinya Jesu athurite bae baranga 72 bachoka bana rundi bae 12 na inye 12 nukwana Judas na reo batigo 11 nukiuga na gwatuika muntu ochiari murungu engwa achiara na mwekuru gwitwa Maria gwatuika nyombe we kuona betrayers na nto bongwa arito baba atumi nundu murungu ageretie kwaragia na nto aragia abo
akaragia abo bakionana akaragia na ba Ibrahim bakangaratana mukiwa bageta kugura mendi mukiwa akaria aba Musa bakanyukia mathana bagata aragia na anto bagarabe mukararagia so mutumati umba kwithira ari senti na ndiendo kwira ngugiewe gakageria inyaga itabara thure bonthe akauga nareterwe bangi akiarwa batebui na inyagira akerwa atina regional balance nunto twarie ja bori cosmopolitan ogeta no percent ye nene netigania egembe giko nukiwa achunko na yaumete mbere ma yagiti kuma kino thimenti ko gwetha tuge accuse muntu umete no thimenti akerwa to bori na ibore ari na kari yonde yani orankara nkubu ekiaja kugita no turaerwe sub county ri ngagitirwa nde kibande gya kwa nundu kithoma ndera na gita change nde kakwende nkengagwa Tiana ituraerwa location ithatu taitera location imwe kwa na betinda kurwira municipal thai ni ithatu na nde igetwa marieto mwanya na ndega muntu na nde akengwa na awerwo taita so oni ndiuga mbere ma ore athurite nje yara Kinoti na ari right although yo challenge nundu mutumate kwenda ndwa na ugere anenkerwo ngi nukiwa ni ako inde nje yara Kinoti kuma rere atwire na ore atwire gutetera antu batino kwa na rengero tu nundu bari regional balance na kira tukwenda tigindu gitu regional balance ingo gitu kwenda nukiwa ugu karetwa bunga kia perform muthaka jora arete kuwe Murega atwire assembly katu tio mumenya Baptista tutio menya wakiri wetu tutio menya maranyo twire abo assembly betu so ituti gatango gya twitire ngo gya minister ko bantu baba inge baba ri kwito bamenya na ikiato mankuga mbunge une bui mbunge rathirire utanto toije to abamenyere baguri bajokeria meanka ere kumenya anto na kumenya gonto nuntu nara bariti baba inge batare conversant nanto ko turathirie meanka ere anusu inyoka moria kabanda ina ate kwira na gweto inyo mwera na bwa central imenti njota mwate kwira ina nukigwa utigo ndo amenyo kwira nuntu anenkero gite gyokaria kimunene na batu gite kira to kwenda tigyokaria munene igyokaria wananchi karito mumenya atwire reverend wetu na awakite kira mari inya muntu ithinge mutuma twiterete ngwe mwanka na bwegoji reverend so group yonte kuma ngavana ni antu conversant ya Meru bawakite na bakara na antu kunde so inkwana kethira bateturinga nthi na mono wana ba pisho barumwe sakramente umiria jere rumagwa katholiki nugigwa bomirie bame bakaurwa na bakarumwa ende bamenyi mwana inchi bejete gwitira nguge kabisa te family chiao bethite ochira bia kurea te family chiao bakwenda igarurwa uturo bamenyekira tukwenda ni uturo bwai bwa muntu ko woni ngwana cabinet yewe bui na ngwana ngavana itete nguge bwega na ari akethirinya ate achievete nundu teomba kwa achieve 100% nukigwa agerie enge mwashimu akarembe aririe ruko oni ndigaritie mono nundu bato twire amati meanka iri yata jakojwa kimbati jakojwa kakakakaka jakabira jakamberio te wandika iri jakojwa tuorie tukierwa rori maguta chiagite ngari enjeru jarori chiagurire egitara munya chiari enjeru chionde nukiwa na FVR ingare gukamata 20 ton kemirigo but yotentu ya kamata tani komichia ruko nuntu imateja modo itani thano mugwanja nuntu kajererete ngaro inya kuthuka kwina inya nukigwa ya thuka betri ka ground mweri ya thuka tamino cha betri ka ground biumia biere maguta jongwa jatikuriwa batito kona ngari gieta kurugura mirandi ntuko cionde
ichi gwetorugura mirandi kila wakati ichi gwetorugura but maguta ite kuona but ntukwera mheshimiwa ntoithinkia governor apishe wou mwanka naru otematije nkubu inkwana ya kiojwa ndona atene tukija sandi ukeja ngare ni gwoye ende ya tuthira nukigwa mbatike mateka mbere governor Mutuma ngogie wakagwithwa ne ariti banguge ikwenda obeshima anto bara bejete gusabu mheshimiwa ntoithinkia bare kumbere governor Munyakuruka bema ninja municipality na bema ninja taunchi Nkubu na Maoa na Timau na bauga batwe muntu natigomboneria nguge eja kana atutige which is true munyejere abatiga kireito abatiga governor Kawira abatiga na inya ntoithinkia bakauga kana athithia ate atutige abatige so kyo kenge batita nguge nonto bamwe bakwenda onyonga maguta bangi bakwenda kwethera bena mbeja cia kuga yimbeji ite kongana bandikirwa casuals nukigwa kenda banenkerwa allowance mbeja barego tumiro ira baga insaitarity bango imateja kojora governor oriku ja ojora kerere ringwa agaita mbeja kaka abanenkera ngirie gana ngiri magana jaire kenda baita guiguitai bakone mbeja ariko so ndienda kumenya imbie tumara jojo thai kaba kwenda gucherenchanira ke governor baita ngugi ore bateri na naende uba kuritore bateri nunto bate kwenda change department ireko yubari na ikia tuma mateja kuojwa kila maingwete kinya karembe nyati moja kuojwa bime bya mbere ibigito ngugi so oni otemanje kijare jote anto barandikwa otembe chengire ja no bweri korie na tajarejire kwa anto baba ibaba sabotage administrators bau nanti yimbie to magone nkeringo ge minister ya department yewe environment nukigwa we director we PS ku we na ite ni nana monenkeri lakini nyoko ri muntu na amateja ujoja gwate kwira inyoka mwere ive na mbiere ku atikwira oni ambuge no toratwera thine roje Nkubu roje ro akararo ora kiumero kaora bime biere bikaora birato rero mano aero ngugi ingavana Kawira twamuringa era thimo roje ro romano ejaga uengwa na imonene nagatiga pipe cia gwatithanwa na kuma ria nenkero ngugi eu roje ro taura kairi nukigwa mwanka na arua inyaro kaura nya pipe igeta eta bakagira pipe rugekero na ndene ko depend ngugi nya na ariti bangugi ko kethera governor ntoithinkia na kwenda ngugi ritwa natige kuringa wa Judas kisi na ariti bangugi oroto perform na change mara moja nondo bibilia kurero atere nkoma ekejo okora mono yeja kiroria yambairia kuunjia nukigwa ekangaratani anto ekamberi nyoko thoma mathae kominja oyongerete ruka inyanye kongera remuthie bwiki kinyoria raisa anto ibahurire nukigwa so anto baba bangu gibategwe na ndienda kwera governor ntoithinkia baba uga bwana bwa tutiga inyande MC nde kansela bariku ndathurwa kaire bare oku ndathurwa kaire bare oku nda MCA bare oku ndiome bare oku bauga bwana bo gatutiga na ibo bathugithagia anto bo bonde na bakani anto bo bonde na nde bachoka bachenjua bageta kugibekwe au na kara boketie akauga oni nditwara ndirare ndi muembe nditwara ndirare ndi muimenti nditwara ndirare tigania ge kuonerwa nukigwa watweka ngugete karo iteka kenera governor ntoithinkia atemenya guchange anto uteke akathithia nonto ondomereta agriculture na imbije inya ng'ombe iye kwamwe kwe mirimu eturaga au inya bwathithia atetithira na inya ikwachi okanda season yaja next season wenda wande gintu kingi kenda mirimu era yagagia kurekua ko kienda kateo ithira anto ibaye rotated. Okay, thank you so much. So dawa ikurotate anto. Yes. So ndurinya mheshimiwa akiwa anto baba indene na baba irungu na ano baba sabotanji monene. Yes. Na
itagari ru re munene kwithirwa kinya weje wero thoko ya gakoro munene itheri ukajukia ibiru kuona njukia itagari ya eta wengwa kona ni makethira ikutheri. Is it possible? It is very possible. Non to gavana kawira na ria time nyingi mwacha kuthiurunka Miru. Na teko turona no urona so much time akimove around. Na ndi time yu cha mutumari urankuga netho ena time ja yu cha kuthithia impromptu visit tiamba kuga imbitite I think ko ngona matianya ke work yeah ando rira atri mai mama moinya baikite jacket ibetire na batire kumenya na batire kuthwa ere to thai bi ajitie Miru akathithia kirishedie we very tight yes is tight but Miru ni ewe as we speak Miru ni gavana mutuma Yes. na rira Miru ireku utikona utibatere ku visit no ukirira ici baba ekinya bau niki akugira bekinya kwa ratwa bathithangi ipitithia wau no ndugwe muntu witherwa rukorwa wa aika nyunjure aja ndire ageni beje tokona ekira tenti Akaitha. akaitha ruko wanyuma mutuma neta yenye nyume tenti no nduru yo tenti u igakurwa niguwa na rukoru rukorwa ariko na uraro ko thuru mwananchi ro giraga agusa na mwananchi nwe agakurirwa methwa akagondokerwa na nyamba kaenderwa fia thirikari mutumani therwere omurungu kinya atirima tenti chiekeri no thiurunka nde inya wanyuma kutaga ketha njani una ngimbio ndwego na nini ni ongugia mukuru na sasa ko mantu jange otwira mantu ja ndikiri ku kuraramika ndikiri aba kuthwa batera kuthwa ari Nairobi 85% iyo ina president akaruira mandamu akaruira mabarabara akongera mutuma hiu ni ongugi batera kuthwa bakithithagia kuna a lot of money china na a lot of NGOs na intobi binge na atongeria bakareko binafsi baka watane Nairobi batethia mutuma kutethia Miru onde ariria Miru rwadiro iguro mkariria ndaria Miru na mwananchi mutongeria batere kuthithia ate batere kuthonya akiuragia kiuria thirikari mutuma uria thithia fadamo no rarinya na gavana kuma buri abatere kuthonya agichonoka muno iyo winga mwekuru ukaireta Mendi kuona nde Mendi ni angambia nganini una kasoro no ndure no rari nambi na ngabana thirikari yonde katorari no rari akinoti DCI yes ndiguru yonde kwandikana nini betonya barwere na rindikiri mambo rindikiri ketha butamenya tagwa mugambi rindikiri muruithania iri to yawe rieto ina rumerekaga iri yawe kubatithwa muruithania yes eto mugambi rindikiri muruithania ende ugore ndombera ndambiga guokuwa rindikiri muruithania ri withero kiminirie torawe like yes torawe kauga rindikiri iri yawe muruithania yes jaguri metawa Peter Mutuma inya nikyo inya na raora Kimiru na ndu imatega ebethura muntu dietori na dere kuga na dietori Mutuma ngabana dietori Mutuma rina sema iri otuma na nukuga kila muntu nyene kya na ndiku ina thiri na ndiku ina thiri ala Mutuma ari no ngandi ngandi nukuigwa ende muruithania iri to rutangaza mebo anto igwange ko atari ndo gogori Mutuma akuthithia cabinet yawe kwaria ama no tunyana mtunyani kya kuga Njeyara regardless era umete in fact Njeyara isipokuwa ataragwa na arungi ari no thimenti Njeyara ara establish it into bia wa mono nye kisima yes mini nonde ikisima lakini Njeyara is very important na is very essential sana kethirikari mutuma unimkorwa ke future mutuma na kiri uriti bongo ke mutuma mndu ure soba na mndu mbo mweresa na mndu mwera no ndi mndu tutikirete mndu tuigetwe so kora mutuma no ndu wono kwenda bo kwenda buthithwa inya mutuma wengwa akamakwa kana thretenwa
abatere kurunga mora njecho arungama akero anukomya thirikari kuona njundachi akauga imbi yare ende agekira babange bindi kena bejo mboka rwa no ngwata so ndikiri gutonyera jeyara komba kuritwa Reverend Karo ono ndugo nikeuga Reverend Karo achiari wawe na barikanirete akabuturu no ngwata kirwa nari but reason ira kwerwa Reverend Karo engoe inondu na gurina tigania mwana mware dynamics nero tumanga uga atiri ukiyotea sesire barire angaguri Kisumu angaina aguri na aguri but antu bara bamugitate bamuthurare ngavana wa Embu to kinya wimenire pwetore menyate kai muyembe yes lakini agurikago Kairemia no majengo yes no majengo aja lakini atara wore mbio muyembe lakini mndojo athurwa no miru yes mwana nethu akategwa na arauma na areta Karo inya ateguri kaunti ingi aguri o miru roto mko kutumwa QCengwe ko mutumwa nae nethu nande agakira nethu atiku ina rira kuthithia decisions ciao no ndukugwa nikia kuga rira kuthithia decisions ciao it comes at time rira ko ina inormality ubatare kuthithia nyawo decisions simu ikaiga china ntu kenda to bomo kugithate kutetheka no ndo very shameful imbi mujumbe akwenda miru mujumbe bi akwenda miru conducive environment niki ema ni akwenda ati imbejete a president imbejete na resources ngavana imbejete mbetera ngavana akanenka na the requirements security na whatever akabanga mujumbe akareta kibarabara kikaringwa nthi kikagita atia ando bagatetheka teto tuna president Ruto kinyono ndo kuona meru tiginyumo una a lot of kura kwereano ikwetherwa ajumbe betu ibaera antu banguto rende kiya kinya akaguta mpuru no ngwata rende kiya kinya akarie cha mujumbe oronge at the end of the day president ona baba iwe kono na the last minute kama umuturia waruwe mwira ito chume weja gwakwa lakini nyo yaka nyinga uyu iwe kono at the end of the day akadukura transformer agana kanisa na kurugura maguta kanisa ne kurugura maguta no aba turi tie maru we muliraira tipo leaders baba kwendekana jabau ndona niki agitenya marakta jawe akarimira antu barabara nau antegete na ndona agita marakta jawe na mauta jawe akarimira antu mbio barabara na taringa kibara agikumagia akiuga ambi kadore yenkori antu iniki aturumire barabara eku iniki ekikira rena ko gite nkuma mbio kwao at the end of the day hanganiki akuga hanganiki akwaria kinya mujumbe ore ku no akorwa nao naniki hii mbi mujumbe agwetia MCA mujumbe agwetia governor junior officer ora we ndinaja ujo whether the billions of money in Nairobi no kuigwa ito batare kuigwa atre anto ba mind their own business mujumbe tete yaku governor tete gaku no to 15% utombo compare 85% narwa nik kato kuwa uma meru ndetikinyuma rekana na uto fourth ku contribute ke GDP to number 4 thaiji Kisumu uretoka igwa mabesa ya kugwithwa nao ukamaka naibo be nyuma yetu nyake contribution ya mbio ya gikabo kia mbio ga nini mutuma thiraria na cabinet yewe bila kwenda no nduthaina na imbosi omiru nete o ajumbe nugigwa neta ajumbe bonde bethu na ndiba kiare gya kanyoka mwe president na reke utujuke for granted na mbuge uju rende kiri arona aitirie mugongo jo Uhuru athuro giti kya buri ari Njubiri aite mugongo Ruto athurwa ari mbio na reka na mutuma na mutige mpale tekadulu no ndu nyake aite Ruto this time round muto agata wa mathithio jawe
Oroko dogaria president ya Kenya naja ngarugure mauta angaija naja barugure transformer peje naja barugure miradi maita 5 thaa hii tutanuruki generation ile ile thaa hizi mbati mzuri barabara ti bakwire ile thaa hizi kego taka ne kona abagure kana bomire aba we generation ile aba tu ile eriti ndagwere eriti ne kwire ile thaa hii ile thwa ni nkoro ile thwa ni nini thwa njanake yomiye kathuka utija ugwatire hati na haja to kuretera president no to jeta no to gata ibi no to mwana nya jumbe wamwe parere president ukeja gwakwa no ndo tiga wije ko githaje kundetera kurugura etera mirandi no ugire to thine no ere to ukeja gwakwa to nembio oyi mundu okugania tenjo bu turugure mauta ijombi eza bu turugurire teto itenari iri kou mutuma cabinet ya we nkorwegwe nkorwegwe akuona njeyara akuona onge eu ni number 1 egwe okay nongwata yo ni cheupe ogogeta mukuru no ogo okugurita onu number 1 iyo kerwa ari anthongo onu number 1 weku onge kuona kono no nungi na mutuma kuthura baba bebawe ibo abatere kwewa no ndo ankwire niki andu bainete kaba gwiritwe no wende kinya kama nagithete agwe utomba kumenya chiacha uji muchiacha na uri muchiacha igita ronde otomundu uga nkoro ewe kwithania atuchu thuthu nene no ngwata kou mutumara akumenya aitangugia gukuringana na ura akuona ayi consulta other leaders akimenya bini nyinga bia kana iraia at the end of the day akawa tu no ntumoko uthingatira mantu jantu okay. Kana atongeria bangi muntu nambe aitengugia CDF let me tell you Nick 190 million per year imbechinka nyinga ma imbechinka ile mujumbe akonenkero imbe athithia acio otibia tumba kuthithia acio otibia no ntu na hizo geto koigwa ndindi nyoro arita kibaune akawa woni tugutaka twatara mathabu jetu ibitu mitatwikira skuru mbio perimeter wall chiothe iyo itumite twikira skuru gabros iyo itumite wona atiri uti skuru nya na arwa kana any facility public itina stima na ina utaba kejo otwira twakinya 2027 niki no the president yakuja na arogerere mbeje nyingi mono chiambio cha last mile cha stima nje yegelo itina stima na ataba atwira le na becha kaikura na president yakuja na atagire mbeche chi naraugire ando bakori runa araugire mbeche irio cha gwikira stima connectivity last mile ko inyanja ige gutho inya kathunune bara bena tuthunu na ara nyomore na bakarithi kwaji bathera ukaria stima okay kwena akia gwara ini kabathera kugwithirwa kimo okay kwena mantu zele jakarikite kithirikari number 1 JR kwa bunda ibubouga JR ariroka nwe ngora kinyukire Joy Karuitha ndaibubouga JR karaitirwe so I don't know which is which baruga nyagwe cheupe no thomete baruga ya JR is very clear ite kwenda kwa an explanation iriuga no ntubo kwenda thiri niwe kuga na no ntubo kwenda nyomora to gavana agumpuria no gwigwa no ntubo kureta question na no ntubo gwoni ndenje yara nkwebera aspa ura munene ugo no ntubo kureta thiri na wiano ko utina ni JR ajukware na tintobo bo kwa konere imathara wa thithirwa apana through consultation through kwaraniria na pressure nugigwa mujumbe jo umuruithania mwankona atiri na ndindo aije no ntuithwere ori kathithie urege saitote ugure it comes a time when Kenya is more important than individual ibira tumere JR ugatiri andu ya kujukwa bobo ino ndu bokuruira aja uju na kuleta instability kana kuleta ndwa ura munene amuri no ndu baba no bata muchwire thina cast step aside nugwigwa nikenda rindikiri oyurirwa kwenda kwawe nugwigwa nikenda mero yombo gutata usonga mbere the baruga is very clear bwana ndikira kiro ki JR kerere ringirwo na yambere ti mujumbe uwa kwirwa na joga karembe atinda kuga ki WhatsApp na
ke TikTok mantu ja muntu imuruithania njira ngugia ikorwa nontu arwire akawire mwarongina baro andwa nukiwa ite kurekanira Yes. tujo nande tuge ore gwe kawira na ria mantu ja we ngavana ojo ngenwere je yara inaja uma je jara mbitie ugere bote mwakagota nontu nyane gwe kakagota ande no mpenganie nani je yara chokauga watu ekaini njono ro atuma gitaru eke gisinki antu babonde bakua oningero rojine mwaganwa nonto naijenje yara atena meya itu aterete ataikwa nilebe noroka mutaika ingavana by the way no timbone tanto bagimuka tumere nonto bachiejene je yara uga unini ngwande gwi sacrifice kigo No peace. na we nyanke bera giteki toka gwe kinge kona gikinene gikyo kege giteki miunda na planning giteki Kinene sana. nugiga ko nyaewa konje yare muntu apart from kwetha akienda otongeria bwanthe neterete bwe guru bwa murungu nundu the time turajukua etera governor twinwa agwa kende bera giti yes na ndikinyoju uraero gitiki na cheupe mbere uga ndeto kuunike uga batu twinde twari no thimenti inya ibandi bietu nyeke akwa kikathomo thai ino no thimenti tugwerano kou karo no tonga wa mbere kerere ringwa areka nonwe njeyaro no ndo ati no mugira no ndo ikanyinga kendo imwanki na imuntu mwendithere no raringirwe mbio giteke sababu those people and who anta kwa example da kwa niki those people who are working pe batie mbi mono batie mbi sana auga tona nwana karembe onito kuboto babo kurukoreo onde tete contractor twatakanjira cha kwawe twathiuruka the onde karembe atariku enda muringira ndamwira ugwa nayo thurire ndekuona ntu gaitethia no biuga tigo chitere ngugi chiaku ochietere nontu inyogeria kuthia guntu kuringano akuthuki na inga yorigo ndamwanda thiuruka ntona guntu kungi gwa nkoma igoko guntu guteroje guntu gutenjera twathiurukira twitaganjira cha ministry and kenda botenda maguru no kiuga ngari batete tugatangare tugeta gwatwika tugakua kwanza ntugoinde iketwe inform MCO tware awe pato twate ambera kathe abanya baitumete gontore gogo kuthuka I was surprised ojo itangoge ndoje chiatwe kuma chiongwa meko mwana chiara kwanja ukakurone chiere ntigiri muka ukethanja gego kenwa kila mari wija chiere nukiga ikwendewa karembe akigukuruka njere ucianyire kuthithwa athithia njere iu nukiga ngai atethia chie kwinya chiekirwa rami guntu ntona rami kwa wingi guntu itekirwa ni safari rani ciajira nao safari rani ciajira guntu gutende kinyega kuma njecho athire ndigurwete nukiga so batino kwana wagwita ngoge nonto waita ngoge achietikitie karembe akwire ote muntu waita ngoge achietikitie weta gwega inya njecho no thina onere inya oni no ndonere no inya na niongo kwira batu tiga tore uri murungu batu tutumba kwira na anto batumba thithia ata gutore ende anto baba kuringa kerere jabare ndikiri anto bange bakiandika orongo Dr. Mueti MP wetu akerie nkatho mwanka na aru anto barato andikirite nya ki national government wa kiendikio tetara ngwitene inya barandikiri ruto kuma South Mend bawa chiarimo mwanka na imwete kiandika na andikite bange bakiandika arimo 2020 na andikite arimo magana jairi nukiuga na ndere gitike nontu ikiukaraka kina thina bado nontu kuona kinyojo ura replace JR bando no akwira sijui ana kesi anganie mbi sijui nikakomba kutwika kwe muntu wario specifically wenda gwikirwa gitine ki kana no kesi tethira kesi watwika mwekoro kwe muntu atete chai kwa were ye kare twaja
gwatue kare ana bathatu omwachiera nto murume mwanya nonge murume ge kare twaja gwe kesi itomba kuretwa naja mantu jara jate uthibitishwa mwekorojo arajo kwathekwa atena baro aiche EACC standard imbiende ekwarirwa kwa wora wina egamba against we kanetha na ije gamba yangaririro nukigwa nete egamba ritigambi na revira riu rite arairwa nukigwa utwe yende antu bakiraito bona ngugi kiraito baba uri nya kura Kenya bagitogwi manyara bathekagwa nukigwa baba onde no wona ngugi utwe wona mithekona okay. Na mantu ya moja te arairwa jai mantu ya te thibiti ibatonyo bicine batwitere ngugi kogira to kwenda mwekorora twitera ingugi omba kwethe nya nworete iguma mero era thino watwega no yijena na ntu tutijene abo ko terasima tweje twite ngugi ira baritaka ni ira bago expect irito na ingi ikarito tutiene na no thine ara twina mwe ngwire cheupe mero tore jaja tugatinda kurugora ndoje cha miuro nukigwa of which tubwiri kwethera twina minister bo tuchwira ndam ikauma mwitone nukigwa tureja gwakirwa ndam cha marinya igo karege koboka ige twararia ngana ingi ire itena raina turetwa ata tundam to muguo nukigwa yu cha muguo gotonya mwanka mayantigiri na jangombe nukigwa yu cha to kwaririkire ndam era to kwenda turendwa chito Mount Kenya nukigwa na chi atwa gwata mo roje ikagwata ro rukuma mwito ne direct yanto bagasawa baba ingi kwa ito tige kuona gwa project pete wathigia tugatura kwariria me tugarairia mantu akwa antu matangi ya 200 liters nukigwa tukaeja antu matangi ya lita 5,000 jageta guntu guteruje na jateka rona ruje lita 5,000 eja nege tangire kage antu kuingana watu ekoteri turekera mari matangi jarita 5,000 matangi jana na roje rokaula antu kuijere na ni hoteli room date nukigwa rotengana ije tangi gangi anto 5,000 ekangania muntu ge antu kwemwe uguntu guteroje ko turenda kuthitherwa ndam tunengo minister baga itanguge kethri mite kugura na kuanda mitini oneke bari yo ne kugurwa na ne kuandwa Rwanda ro twina ruwa roire aja ukethra kuma ngava nombera na andere mite mwanka na ijo rende jo mwito ibari nukigwa na ibari bieto ogeta kiro kibari ke borke to meitei kena mete tobiete temotwe kansera ya ndwenge mwanka na arua ge kuthira yuma ikurungu ndene utingava na mwanka na arua reja atama miteu na ya ndwa mitengi ya vesto kikita nukigwa watu ekamuito nonto wanto kiagi utumerema ko baba kwenda kuia barenda kora bonka nukigwa bate kwenda etumirwa batingo propose karembe janara ibaribira bibwe kwela bikia vesta kwa neka andwengi na ibaribi onda bya mero bikia bienyo na meteje atinda kwa ando itetie na nyuki ne ando ile mene bimwe ke bidagwa naja nukigwa ite edri project ikuoneka. Okay, thank you so much. Na nke ongera kanini anto barekane no koroku wimerepu matangi pakagara sineta matangi na plastiki chedita 100 bakagara angambi andu ibaitie value nondo to karato ikoroka to joka yabire no ando to kureterwa tutomba kuethia atongere beto accountable na to karetero into chip whereas the thirikari itugurite mukathe jwa mbio jwa gamu at the end of the day tuotajo kendwa to karetero kila mtu plastiki turetera ko ituretero gintu kina value na suburia na churia yes na tukainira muno je kari tutirara acho ya tutirarija kinya ndo betu nyabongo niki tukauma kona ando bakurita nguge na babarega tukauma remwe tuge itone ne bweguru tubera atire cheupe ando wo ibarekane no koroku na ando wo ibareke kuyuka kile kilo kionze bakureterwa iborie bioria na value embete tiao ikoneka batete ndiko ya no gwetu ngai ni chirende rwe kiumia kiathira
na matangi aja kwendwa no kiwa bakagambe no bona che upe okuga mundo na kumyate na roje mundo na kumenya kuntu iko didionge matangi jaja lita igana jaleta ja promote kanga na marwa wati mandora mundo ari darano bakugitate mbere roje mbere yo unike uga roje mbere na roje ro iro season yere ko ya kwara Kwando kuna visi standing injega kwara mieri ngana mieri 5 tu ndamu yetu mba kodwa twenio at least kenda kukiura kaire yomba kwanto ntureu roi rwambio do mieri 5 ikalingwa mbecha ingana lakini as much as wanacheza ibaere arongo na ntubetu na moko wa cheap bakenga ntu babega bakaleta bara batebugi bakakara bakiaira. Okay. Yes. Thank you so much ngoro tujuki ka break kanito ketha tugichokera kagita katekoloja motegeri wa Meru TV tanambere kuthira gintumire SMS yaku namba ni 0748 918 901 wanara chokera kwamba kuthira nkiwata SMS yaku na nyerutero Facebook Meru TV Kenya ruterero ya YouTube Meru TV Digital tuichokera kwamba kuthira tukiwata maoni yaku nawe ni jaiku na comment kana kiurigiro kwenda kuthira kuria wataalamu bana withira kiboria na bakithira bagichokeria ukomba kuthira gitakuraya. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. It's one of the greatest nights in football. It's the final. The stage is set. The teams are ready. The fans are ready. It's game time and it's live. Join the winning team. Join ODBets now and get up to 50,000 shillings welcome bonus. ODBets. Bet extra. Odi Harry. Ni msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Ndani ya mpango mzima wa Tatua tatu ni kuvuna. Wewe unacheza na unavuna. Wenzako wanacheza wanavuna, wewe unangoja nini? Siku ya leo ni siku ya kuvuna. Niko na mshindi wangu ambaye anaenda nyumbani na hii mashine. Hii inaitwa trolley machine, yani smoky trolley. Unaweka hapa pasua, unaweka hapa smoky, kila kitu. Inakuja na mavuli yake, usichomwe na jua, iko na koti yake vizuri, everything good. Unaitwa nani? Naitwa Kilbert Kiptarona. Umecheza Tatua tatu kwa muda gani? Imekuwa mrefu. Umewahi shinda? Mara kadhaa. Mara kadhaa. Mwisho ilikuwa ngapi?
300. Alishinda 300,000 Kenya shillings. Hiyo 300,000 ulifanyia nini? Kwanza nataka kujua kama ulitumia vibaya ama vizuri. Nilinunua shamba. Ulinunua shamba. Sasa hivi kuna title deed? Niko nayo. Umeendelea kucheza ukashinda hii? Nimeendelea. Sasa mpango kurarua mayai sasa. Naambia wajeze. Ni rahisi kama 1 2 3. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play. It's one of the greatest nights in football. It's the final. The stage is set. The teams are ready. The fans are ready. It's game time and it's live. Join the winning team. Join ODIBETS now and get up to 50,000 shillings welcome bonus. ODIBETS. Bet extra. Odi Harry. Nwethiritwo gichwanaria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style rio kwenda. Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bia nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong tori Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted.
Anuiji no araniri no bichichia Meru TV na Theri FM wakaigwa kuri nonto bote okugwiria kuma kiri programu ire igweta ruone. Nandi no utume maoni jaku gukurukira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana uturingire thimu gukurukira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya Janja kwa tokiuma. Weka sana mutegeri wa Meru TV na tuba kwetana mbere kwithora mwana batwi. Utoro tukirite ni kamburiki kanito kora twiko jukene tukomba kwithora twicokera. Nikenda twetana mbere kwithora tukiaraniria Meru jetu ikari ate. Mantu jari muno mwankantu bethra bakiaraniria nontu no ukire ukiona kama mantu cetete bwega na yakethra yatitite bwega kana ringi ukethra wina notion kana wina untu kuthugani butitite bwega na bwitite bwega. Kwa hivyo itwenda kwithora twitegera sana imbi gwitana mbere nikenda ntu bakamenyithwa ni mbio yongwa igwitana mbere. Na ntukweru ari toleleti mantu jara yagwitana mbere ndene account yetu ya Meru itukwenda kumenya kethira turi on the right track kana bado itukuyoto batere kwithirwa twitete napo kidogo. Na kwa hivyo tugita na mbere rikani nkuria namba yako ni 0748 918 901 0748 918 901. Nombe kwithirwa kintumira SMS na namba eu kana kinya ruterero wa WhatsApp na namba weu na witerutero Facebook Meru TV Kenya na witerutero YouTube Meru TV Digital ukomba kwithirwa kiaraniria na batwi imwe kwa imwe. Na kinya nda kuringa thimu no withirwa kindingira bando na namba weu ya 0798 918 901. Kwa hivyo nkomba kwithirwa nkiwata SMS inkai kidogo mbere twithirwa tukijukia thimu. Ni management working around. Okay. Hii ataeleweki. Hii nyeti kueleweka. Na tafadhali ukindingira thimu kana wintumire SMS ukambira wiwo na umite rutere ruriku nikenda tukamenya uri twata uri rutere ruriku. Okay, kuna mtu gwitwa John. Hello. Hello. Hey. Mware o baba igo buibwe na Karembe na mheshimiwa bwana Niki. Batu tobui sana tore nao. Ojo ni Pastor John Mweti kana Nabii John Mweti muchiyo munene kabiri ntore mwereru. Karibu sana Nabii. Oni batu itubutegerete twe station ineje yetu kana TV ine yetu ya Meru FM. Meru TV. Mbere itukuchokia nkalo nuntu wa mheshimiwa wetu bwana Kiumeru kana mporo wa Boni. Nuntu wa kwithirwa ombite gututhithiria mantu amega akomba gutuma tukomba gwita na mbere kwithwa tukithikirika ulimwengu yonthe kabisa.
ajukia nkatho cia kwerwa i Pastor John Mwiti wa Mukethia. Alafu Karembe nwe inchamba yetu wira na gwate inya itukuona atwetithite boga na mantu jara bakwale na niki ni mantu ja mathongi. Mheshimiwa wetu Niki nawe najukia nkatho sana nonto natwira weru agatwira au kuruka janga nona achoka gwaja iri na itulendo mwira ugutire akagwa kaire iwi nchambe mwe yetu ndene ya Meru mwabe Mulungu abatharinde sana nande unto bure aja ndene ya Meru kukarija ura kwera gwa gitarukiriro jene ke kwamberia gukwikana nande itukuona kuringana na twategera mathajaja na ntunandi tukuona ja ngavana uju wetu Bwana Mutuma ithariri aria nenkeretwe ngugi itukona miaka iri tiga Murungu amutethio tuomba kuthithia nonto ugatega miaka eje mantu akubangania na choka erekania mantu gakaromberwa tu untu buria akomba kuthithia tunganirwa ibu na nkuruki Meru twithirwe turi antu bakuromba muno riria munene uriku kana uriku agatonya gitene tumbe kumiria tumweja kanya akathiria gipindi kiawe kenda tumba kuona kira tumba kumugutirikia yani tuteka atwikage antunande tuge kotha Karembe agukuruka nande twamuraga maiga tuchoke tuthithio tuchoke tumwinge na imantu jante kona jaija mega mware baba. Asante sana nabii nande nanjire nkwendi ugatiri anene betu mbere ire ireketie kwenyanga cia wananchi niontu bwa ciacha antu bagitwa kuthai ija tuge jangaba no jurari ku magamba ija maingi na ndimbecha iria yani Karembe mwire baina Bwana Niki na bangi bakikiche kuthai EMC barabari okana mbunge barabangi mbete itatumirwa itire nyangwa jaura kirekete kwenyangwa nonto bwa magamba nonto bwa ngukumano nande tumbe at least tumbe guchoka raini kira kireo tumbe kunenkerwa na maendeleo tumbe kujona tote na mbere yani nabo. Thank you nabii. Ura kwagirite butharimwe sana. Asante. Pastor John Mwiti muchiwa muna kaberi nture mwereru. Wega sana Pastor John Mwiti. Igwetike buguti urauga nteongera kana ntaura. Kwa hivyo tukita na mbere kwina urawa reform governor Munya Peter. Nethiritu agita Mutuma interim governor. Na mwira gwatira miaka iri we nio watirite miaka iri then after miaka iri tuchoke gugite gitu iri miambo yari mea kwithirwa akira ngavana mbere metho jawe considering ngavana uju naromete kinya mbere rais na akethirwa akirombera Munya ngugi na akethirwa akirombera Mithika Linturi ngugi lakini Munya akaroma mbere metho we na akamuri miaka iri agwatirite then atoke mbere macha upe tukuga ukundu tugire tu embrace peace. Yes. Na kule antu bathuraiva kiri kana basavaiva ara kuna conflict katuge yes timely yara munyaririria as a politician time itu mwitikiria kwariria ariku au but however everybody athurawa na nya Mutuma akona ye kayi mantu ja manene tuchoka conflict ne kairi kana ndoeni na jugondu bwa we positive bumutethie kurita ngugi niguigwa nikenda rieto riu interim weu imwe kipindi kya kugita atia kya kuthithia nonto ya mutonge ja Kalembe rothi kaira wane atu ya Niki rothi kaira wane atu akenya no inywa ikondema ndwe gachoka Miru na tutikwa na ndo chiambio chiandoa na if my mind ni unsavu bwega interim is a Latin adverb meaning in the meantime
Yes. In the meantime, interim. In the meantime. Now, if you take only inter, you are in between. Inter. In between. Ito tegeja kwa kunene ya kintu kia njogu. Tukongithania tongeria betu thaici. Nkoronji uchiambiria kweja. Arafu nande munye inywe teka tina kirindi kia wagi toka twambiria ndoa. Mutuma ambiria kwanga ngwa thaici. Mutuma na tuthibitishere na tuonie through gipindi kiria arungamirite miaka 2 na nusu. Nio ikaethwa engetu na nikinaugira bubwega kumwa gipindi kiu kingia gitata. Na nkwira cheupe. Uthe mundu utipingwa. Kinya ndigigitikira garomba agapingwa. Yes. Nugwigwa. Na Meru bakamwa gitikeu nugwigwa. Te permanent. For a certain period of time. Now in this certain period of time, mundu arao perform agategerwa na kuringana na mbio. Hivi tumeona katiba ekwira kwa muda fulani. Bila bomba kuwake timely no ndo already turumite thinene turumite na mantu ndoene timely siasa mapema nio itebugi but the rieto interim tetena makosa onike ya kuurua lakini time nio yari yes time ara arererwe nio mbaya but interim tekuga na by the way mutuma atetalirwa miaka 2 anusu niki na iranga ba are katiba ite mutara no ndo already igekurukite lakini akatotiere miaka 3 no atarero kigipindi kuringana na katiba but yeje kinya to kwa watu amigemi atia ni ugari sosa na ni akeja kuringirwa kura 2027 mutuma akuruka 2032 mutuma ketho endemeni oh ya no tatetariro kiki kipindi no to kipindi da yedada kwa na tukionto positively na uge now this is the time na ndike gituge kemo ke ompinga ke ompomeya nekenda mbomba kulita nguge mpuruvu antu kinya kaugari sosa gaka no gatume antu bakageinya bakathia kikima kingi kinene tukara twini. Okay. Yes. Wow. Oh, okay. Thank you so much. Lakini tuonete wakili Maranya akiuga 2027 kaura akethirwa ari independent na Maranya Imanyara. Sorry. Yes, Imanyara. Sorry. Imanyara, thank you for the correction. Awite 2027 kawira akethirwa independent. Come what may agakuruka na akethirwa ingavana wa Meru na we baba kuringa gituma nao batikumenya nate bakuwa nontu we na kumenya kawira akethirwa agicinda kiri kesi ire akethirwa ari ucinda. How true is that? Mbere ma ugiata kotini nkwire kairi. Igamba ritithiri miaka wira ata condemned. Yes. Ikera tumite wona karagitene arione gamba nendre akwatha nyoka thai toka mutuma soere arindeku lakini ande no astige gamba rira rithire ni mu condemn ate condemned legible otera tumba kurungama na nwene baba ingi barungami MP na governors barungi bena magamba na bakenderea nigyo yatuma ona Wambora arombere gipindi kia biere magamba jakira jara abitangi ajo jatithiri nenderea narungama kwa una inga bana kawira mwangaza tigirite kurungama tigegamba rithire. Yes. Okay, kuna mtu kwenda kuringira limu ukambitikire ndi muringira limu ndakemo akuwa na kwenda kuburikia mheshimiwa Mheshimiwa Polo. Hello mweshi. Yes. Karibu sana mitangone. Karibu sauti ya TV yawe. Hello mheshimiwa. Hello. Ngwata. Muno. Karibu sana gero muriro wa siasa. Bwaga muno. Ngocha kyankadho muno kile antu beto ba Meru community. Ngocha kyankadho kile Meru TV nonto nkwane bukutanguye ndonki. Asante. Namba 2 ngocha kyankadho kile Nikiburugu na Kalembe.
nontu ba kurutana Meru mantu amegandene ya TV yenu ya Meru TV Nime. Okay. Nkenda kuwa no mwanka antu ba watanire na benda na benda benda tukimwe nkenda kuwa utema na yantu kurwa nkenda kuwa mutumae we kanya kawe kipindi kila nikero kya miaka 2.5 nikenda mukurutira antu ba Meru ngogera njira yagirite na kediri nkwenda karemberwe ati ayumba tewangiri under 90 million per year. Beano under 35 million. Kwa unkuwele collection kidogo lakini nkone utanguye ndongi. It's okay. Yes na nkwenda bakevi na wele mbendete. Kwa chongara kinyanto wa TV ene kwa na laini kwa Mombasa, Eldoret, in Nyuki, Nairobi, tukwa Nairobi, na Nakuru. Lakini nkenda kuwela antu community utebo omba kuyakana labda kwa hiyo ngo kaje kwa tutu na kaje kwa kaje kwa hapana kana kaka nzawana elia kakanywa elia kwa watutu na bina bisodri kare account ya Meru ninjero na itobati kwa mutuma kanya akaomba kuendelea nayo kabisa na bakedi menye mno. Thank you so much. Asante sana mheshimiwa. Tuweruwa. Thank you so much. Kuna correction mheshimiwa kuwa ni kwenda kuthithia awe 135 na ndi mburu akwaria uma na kitha antu bonde bukaba atongeria bonde kwa bere open ya mburu no ntuwe ati kwenda kuitha accountability arendo tangaza mantu peupe na kenda jete jomba kuita bweka kiri ngazeti ramponete kana kiri nyamwere control budgetary de buriro na wa nitete mbechi cia sanitary pads na mbechi cia basari rĩrĩa ndĩndikiria rorĩtwo biũria mpũrũ tigania nontu nĩ kwawe nĩ tigania east 135 very open na ima ndone no chaegi airĩndĩkiri 190 milioni kũringana na ĩrĩa ũreng'ana kũu no ndĩngiriria ringe thimo auge yankuga najo teu lakini akukare fai bwega mpura akukare fai bwega nturewe lakini ndindikiria atingete thimu aja yeah I'm right 190 almost 190 million we 180 something nditigere tunini kinya 190 ndindikiri na ringe thimu aja nontu na mpuru impona akithithia nontu constitution ni mwete kanya kuthithia public participation. Tendekiria atathithia public participation. Ogu wana ne mporo tangaza mbele cia obio atharani. Ko mporo agakabira rendikiri. Rendikiri almost 190 million. Ata ungamethia public participation ya mporo. Tigani east. Totemureka. Tweria nene. No tweria wene nene na nakwe wandship. No to bwa Rwanda rwa nyomora rwa kona na whatever na nini na area we ni nene ko 190 million ko wa mukabira rendikiri gakaria public participation tamporo urathete ni east yes okay kwa hivyo kila tukwenda antu bamenyane ati mheshimiwa mpura kwa 135 lakini kwetwika muntu haya wa kuringana na antu bawe na area we regana okay yes okay sawa sawa ituonete ngavana mutuma ichoke thaku ntukura president yari na wakira president tugitikiri tuthithie rungu tietu tugaikarie tuingwa nara Rwanda ruru na itino ntantu iboragi muno nontu bwa insecurity na ndeithia kwithiro igita then president yaroma mwira ari tu pole ukathithie ni rungu tienu kwingwa ntira mantu jau komba kwithirwa tuna munini okwa tugiya shughulikia na tuhakikisha antu bara injirera bakwa security kwana na ndeithia kureka kuijwa ni promise ya ekiriri nginya ntukwira ari ruterero mawa na ugite nau antu kethwa kutumirwa security. Why do you think the governor na ugire mwambo jo ni kuthura neterete akona utibu kuthithika kana
kenda ko ni president to di top wa manto ja ura ja karirutererura Kenya mbere ma ng'ombe chatigire kuiwa nara ng'ombe chiagwa Imeru okay kana kwira nara chiatura kuiwa tene kende kene kire uniform na hakikishi gutiga kuiwa na rutero rutigi itigania negembe ng'ombe ikuiwa nikyo yatumire ngavana arungama na ukari nonto MP babondi batwire guteta ibatetete na bakunoga na mutumana abagwatagia bonde bagiteta na chiatiga kuiwa na chiathe ikiagwa na ndia kubera akagwata rungu na aririe kwa ukari na nchokeria mutuma nkatho nonto ntukwera kire mekire nguo cia kanisa utegintu aromba inya kimwe ataromba inya ruji ngare mautene auga maguta bakutherukia maguta jambi cia kanisa na ntukwera no ekirite rwambambio bati ken kwenda mutuma ni ata ngavana mutuma mbere kuromba security na kirimango chini otekiombere kuromba na rutero rwa kiago rwero mwero arukuthurumiwa mando yo ya wamba rwero mwero kuthurumiwa kora kwa anto meankende kombere ma mutuma inkwana na thithirie bwega na arire no ukari inyanto murume nera gore yakwenda kungenta aikairia njarau kirurume bwao agakunya akaigwa murimo akangenta kwa mutuma ni urume bwao akunyire ntukwira ikongenta kwa Mumeru na ile Meru baugire ngavana watue kane wono ukari jabo bwa Mumeru kwino twitite na gitumi mutuma ugire au meanke atano ne thirire ya kawera meanke ire anusu akiaragia manto jau na withindro askari no na mutuma uga guchokia askari bau bau bano babandiki county ugi obera NPR babangi batereo ukigwa na bachoka ye bachoka ibakora kunundu nabo batena michinka ire antu bara Rwanda benai na ino mutuma akuwa togwaterungu tore Ameru ko winge nuntu itomenyi na abakumera na ina abakorera na ng'ombe kang'ombe ekeri injini bikibiki egume kama toka wateka muntu aria bikibiki akagwatwa ayango kwa akagwatwa na akuya ng'ombe ationeke ka ng'ombe matoka ateiteta kugea na kichoge betaro kuna nde mutuma aragie ijora akuga amenya security yetu ibakwitha baije ng'ombe na ari gwetera nibo batiothingata Kariongo umere no thingata ng'ombe MCA twari nwe twara Karionga tore MCA na Karionga ara muchinga jo no thingata ng'ombe akomena nto ba security baba bagutuma ng'ombe chiwa good na uga na kumenya ni OCS bau na bau bete ba muringa thimo bamwera tuthingate ng'ombe ikuiwa ba moraba Karionga ara ne antu achore bawe kona nde batwe still ng'ombe chieto iretithwa ne antu beto bongwa ne ate ng'ombe chiomba kugea OCS barutero bareo twina OCS na ospindi ba Isiolo twina county commission wa Meru na wa Isiolo ne ate ng'ombe ikuiwa na tutena migwanthe jera ya nara chiora ira tugwita ate Karembe nara antu beta kuragwa Kapendo na tutena migwanthe ya Kapendo kende kinyera mugwanthe jwa Kapendo re kaite gweta gweterwa mbere ya Kapendo ya nara mugwanthe juri kende kinya mugwanthe ote askari beno batu twekire security mwanko tentore TP kana kambe aborichi kana anti stock of them ndiache yagwa tutare athimo ote muntu urethetie ng'ombe ote na thimo na arachi ukurukira be na thimo ina ng'ombe ikomba kurira kwa mimi napongeza gavana imegambo ewe
ntuko eu nyoke athote kingeru twejere nonto neti mubunge wa Central Imenti ende kira mujumbe wa Central Imenti andigaririe arombere eta na pasta magana atandatu State House ba Kenya tinya ba Central Imenti Nyataweta kuthithia Akoreinto beta bara sausage aba uyitete sitezu kuma na bara migatere na baromba abandi bakamateruji na bange banenga roje kuma State House me abarenda kuibari no me ajumbe baratu na bona arua bakaija nanyi bakaija renge tweta machinda rone kenda turumwa maembe machunkwa na mugate na sonda nukiuga batamenya nguge yao imbi oni ambuge gwe karembe nugere weto kwejero roncho transformer mbatian kwire stimira chala stima ogitumi chiaroncha gweto mubunge weto no mume muno kembe chire chiejere chionde twatigero 165 million number 2 ora ware ambecha number 2 weto arinjoni po ai 45 million na ndo gwo kuona mbio to machejete koroncho kwetu tu togera kuthinjiwe kenda ndamu yete ko tore etema na mpigo nugigwa bange bakiyo kyanchanguru na motoe twati wabio kona nde mujumbe wetu South Imenti na chivere ndo bya raunchero au na into bya kwareko na ngoge chero chiamberi areko ko kithinjero igitiga gwandam na into bibiga bitiga gwari ko kiwanto bakamba ku dia mic testing na into bya kiyo mic testing ni to aditherie no gigwa ko batu to tija da Central Imenti bagweta bakorogera maguto imbie tigero maguta kwa butanyo na maguta ambongere onto bwa security bu nikiaria in fact kitha kuri kwira mugala mwe na kiumpe kitha kuri muntu waririe urakubatere kwarwa na head of state yare au kintu kembere ma matters security ni muntu wonde na muntu urobatere kwithwa Kenya na security in national government na itonete kindiki irio kariunga akwire irio orairwe irio sniper akwire irio so many people igembe borairwe na party ya buri angondo mwira angondo upongeza Nick kwithirwa andu baba batere kwariria security mpuru na ije kugondoka na nwene ura kumeria kura kwa mpuru bio tumaona most of the time a chinde nyanto bakura in doctor wena nyama PhD ukona kura kumeria na ukomba kwaria kiri munene at least onto bou no tino gwa no ndogoro kwiri oteke gwa ikona ambio nene bwego au kantu ko element ka wa kigonka ake igatuma munene akona andu ikugithira ata kuthukire inya mutuma kwari uraririe kunini ingomwa max no ndugintu kembere ati umbo tigira ajumbe batu wake bakiara ya bonka na ndu ibo bakwaria na umero ni usafa ngombe no tunikia kwa ngombe ngirie mwe ti na inya mukuri jo kaura no mago thoko na very big problem no ndu cheupe mai akina na ntake ngombe akina maumao ngombe igeta rai oja trima rokiri rokere na jambiria kuma thinyanya wara kawo kora ndo chakama ilo mukuru jambiria kuona ni ya toangaratania kedra ambio kintu kembere ora kwenda national government imenye teba wake borero kinya mairi saba last week mbati 1 ando ibarorai au mairi saba na ikwale ndikiri na mbati mzuri inyale ndikiri na mautene ende ataririe imutumo githira ata those people who are supposed to raise alarm insecurity ndende mero pataririe niki ukandikana bwega Kipchumba Murkomen are minister wa internal security na aliongete if correct na aliongete South Imenti oru rere ndikiria kunengerwa maiki akauga biri yake atije ibiaga cha wichuru aria wendene na internal security boss uri au biri okwaria inteto cha conflict cha ugo na ndo onge wetire ira watu atina kwariria kawira wanire
Mega wera na anile rui chapter. Totera ngogeu. Closed. Na ndi mndoyo no aba kurenja dina nao. Na Malcolm na Mukome. Na rendekiri ikwanto ba hoborai. Mai saba. Mbajone nkewa maiki ngenta ya mutuma. Ora ngentere. Kowe oye totuli kali ento chaka chagwa anire. Welaza tento bakuba kwetana. Na kwaku. Yakweta kwaku. Welaza na bakona ando bakora wo wigembe bangi kipiara bau. Iro nande bakuga bakwambire condemn Mulcomen na Mulcomen orende etere lakini arare miru. Batambio. Utamwira problem yeu. Mwanga mutuma wengwa akangenda nande akawotogete atia. Thirikari ni thionto bomwe Nick. Traditions na customs tia ando guga ibo be legitimate kwetho ibo ba komiliki ng'ombe te community na ndadu ne batene ne rogoneo ega criminalize ere mbere no ndo mwe akajukwa getuone aumete tu for example ndo ne mubrona wale ndo mwe mono kwa njeshi kana kwa anti stock theft mundo ura arerike ke tradition aiye ng'ombe ichiao nongwaza ko inyando bo bageta bakaiya mero kinya kida mundo yo no orongamerete security aiye ng'ombe tichia mero ng'ombe ichiao icha community yao Samburu icha community yao Boran kinyando wau ibaringo risafo kwezo atre mumero na kwezo arungamerete gituo ndene yambio heborona nondo muborona na ng'ombe au ai tieto weta gota tete na kwao beta gota tu ya chiao ko nya thirikari ni menyatire ri ng'ombe ikumatuka na ikaura itekora mirakiru asire iliora nondo anene banjeshi ibo wikira kembio kutegero bwega munene fulani wa anti stock theft bo collaborate na amba bau bakomba kujuke ng'ombe bakaitata bageta achio nondo gya kwetho akambi uchio the niki atara itomba kumenya ng'ombe ngirie mwana ara irete irere no mwaka kwithiro ndene security kure anene bara bongo umite ye community yu bathugana ye ng'ombe ichiao inyeche iwa meru bagakaria bamenya atire bere barona traditions beliefs ira betika ye nyomora nikenda ndo bakana into biao bikire respectawa na bitekuiwa yes. Hello. Okay, hiwi kwithirwa egituika Kalembe kwina kintu ndonete wikirite Samuel nini kario cartoon kind of no kauga eringithani nguku yandiki bure runs ekaringwa thani ya ugali yandiki bure bursaries na ekaringwa glass of juice or something webulari dene yandiki bure future. What did you mean na nini ekandikwa kabwe no ire ndikiri nondo nona the nyomwere we kojori mbwe mutwendo na nauga yu nyo simbwe we kuonekana kinya Kenya yonthe nondo nyomwera but utio mono emana ni atiri mbere ompira thani mbere ekiri ngoko na sababu ni atiri nikioga ugetikaniria agoni mujumbe othuri akura arongame auge barabara ekuma kirachene gwita gitimene kwina ma technical site na kuma gitimene gwita polytechnic yetu TTI ekirua urungame mbere kamera uga barabara uno ratunyerwe igachagua yeta mathira kintu kembere otetunyi ote TV ne next week cheupe ochoke uge president na kubangania mibango obarabara rugitiniria yi nondo I promise ya eki ogo president I promise gitirada eki ko barabara enye iga okugaku onurite bwega ogaikaja orea batu tufinda inambio na lies ko barabara enge ugire ekuma kanga ita guita katheri anga guita na barabara eu au gane nyone yero mbio now kinyato kwa tulitini kinondo batu tura lawmakers okeja kuthithia mbeche igekirwa kiri budget
na gogo withero na ndi umite South Imenti na goni mbumite buri ndombo kuya barabara chako Otiomba aiwezekani cheupe welaza atongeria jabau ibo totikwenda warie na wenda bu standard nkuiwa arafu ukauga president imbeche igochogwa I promise yagite tata ya iki barabara ekuma au kinoti ya ikite kuma ruire ekejera mbio mbaria ekauma mairi 10 egetira kwa mungania egetira manyangaro ekaumira mwanko nare a ballast iwiti mau ijo barabara tubatere kudwa tukithithagia ti barabara ithatu ekuma kwa mumero 100 na township tikeja ikathirira kwa wenja niki no barabara ucho mutumbe abatere kuthia barabara ekuma wondi kweta wondi enge kawatambio constituency rengi hima otomba kuthia barabara ithatu tietete kwa kunja kithithina na wishwe sitete kwa yes kogwa barabara murekete na mwanga ngeta kwawe barabara ya mujumbe ira president ya mweja ambecha ibarabara ekuma tuge for example yume timao ena mire kisima egwate kibiritia eje kirwa nari eje ruiro rwarera ethagani mutunga no agite atia ibarabara cha gwatheria migongo icho okeja kuona mundu akithia kabarabara kawa gathirira kwawe ewu ingoko ikarangi bobwega akarea into bya buri aya ewu ingyo mpere injuisi ewu ingena kwira ni ugali ikero ni basaris no rene kire mundu rorari na kweli mbecha chiurite ndene ya buri ya na sanitary pads mpira wogo twari tutuni no kumenya nchaura ikwete thina kugura sanitary towels ithine mbe thikari itembecha mbecha utitengwe control on budget aris akwere kuga mbecha iji itikombo kwa accountant 4 na icha kugurira ana para vulnerable sanitary pads mpira mujumbe akire ya mbecha sanitary pads chiana beto ba school twana tunini tuto school cha public no ndo we no guchiomba no kugida ikera ni igori no hotel ni igori no hotel mbio no hotetio eu inkima no guigwa ni o eu no guigwa yungeni na kachumbari kauna tena transformer na ambina whatever yu byongo agite data anyoroketi kauka ngire go injuice sawa future wa kwa traja jo ni kino thomithitiana itureke guchetha muchetho na kithomo kia ana betu niki tukeja iba thomithaiana eje kireito ajukiria ethawate kireito youth service youth service etete miari mingi miari tantatu na mwana akiuma agaikwa technical nikenda githate nikenda at least omba kwithwa akiumba at least kugitate ndendekirira reke guchethera anto akiri kweja na mbecha CDF akanengera mwana akauga atire cheupe kitha gugo urenda kuthie electric omba buru cheupe kana niki kotureno na meri ethatu no gekira stima hello kamuntu kagongera muntu mnoi kagongera muno wankandigira thimu hello ande seupe kalembe wachethanwe kalembe wachethana kalembe nonto kalembe mwanasiasa namba mwende na Meru community bachoka batana na kitharia kio kiria ugwitwa niki nä twanjä no kiama kepe utubele tuthilo Meru yona tuna nkonia mbuti na wala nkonia nkwa nimbi na ndi menya kalembe ntegala kwa mno ndene ya TV lakini no thikirira to bengire mno bana niki na no ikwa kalembe ali akali o amuri manzo angoko
muri mantango ko agwatira kiongo na niki no asoka support kiongo ndi ko bangere ko muntu bakongera nteko na kwa nenye lakini antoa bali varie biu kangaya bizarime lakini nkenda kuwa kusoka nkado keni kirenya mnona kalembe nonto urutani bwenu urutani bwena gitumi ani urutani bukwekera buko encourage antu kurutangugina njya yagirite number 2 nkenda kuwa mbechechi yake ya yumbe 135,000 ndene uko na 45 million sia basale fund ndene uko mbechechi ya chilo cha emergency ndene uko mbechechi ya chilo cha sports ndene uko mbechechi ya chilo cha environment na mbechechi ko bibirasi so no mwankanya muyumbe akaronga matala intobira anankirire kena in case bura umwe ko kotina kana iko corruption okamba kwerekeria ni mondo kana kuatia ko nenkuro na yumbe ndio support lakini nkuwa tula yumbe twatanete tula Meru County tula ngabana tula chairman wetu bwana Dendikiri nkenda kuwa ote ande mpronto abulinde koneta wa yumbe no tembo yumbe dino no lakini kwa ile romera niki na romera kalembe ko mwana yomo bakwegemea mwana yomwe lakini bado umeno ntokalembe bado umeno ntokya kwa paraboration nda kugeta kageta no tumutulite RMG dene ikipire kemeka 5 na soka kara I survive ate musarene na tena lakini nakufikiri nanto na kadhionga mero yonde watene kuna kuelewa manto masiani kuruka kilimi bwana niki onto mwanale au numra yansomo ko wankwado kwira kila kilio anto bele bono mwanka wethiro ke obadikirite no kwata moida yono nto nanto bendi nimero nanto bara kyoma na uro kwari impronto aburi akwarenkiwa niki imtu wendi nanto bamiru kiwa kalembe imtu wendi nanto bamiru nankenda kuwa mtura wendo kuringira mpuru dimo akiwa ndi kuurwa TV ne yeku ne ondradikirite ne TV ne aikanele kala bunni kya kwari numa kana kala boka lembe akwari numa uteve ne do impronto aburi kya kwara ndio ne mtu kana kwa TV ne mtu kama ta TV ne ukiri wikarira so ankwada kuwa ngoge bokuru ngoge dhongi na bwana kitharimo. Thank you so much. Asante sana mheshimiwa. Thank you. Okay. Thank you. Ukingitra cheupe. Kampembe ampire ya Meru na ngotike niki agabitikani ya woni aje ujo. Ote TV ya mpuru. Nongwata. No ndugu ya kudoi TV ya mpuru. Tulingi tu kwa mpuru. Ja. Family wetu kunda ya chai. Ima? TV ni eto. Yes. Na ara mpuru wabatere kwithwa akigweta iroge TV eje no ngai muntu akimwikaira thanga thai mpuru kilometers nyingi away from gintu giki tikia muntu kithararishwa ka kinyangwa kijukanwe je kai ya family ibi tumete mwange thai utimbecha ndite ngomba kustwaja nikina tumba kwaria bio nantu so muntu naye weshima no rono okangenda na rugure egwe gwito kabwe mbi TV itetere mbio itetere Meru na warwa biuria no kugwa goniko gwirwa na atongerira mpuru ibo batere kwithirwa bakithika iro no bakaona bwega no nturi na kuga goni ndi tayari kwa vasaitwa na ndi tayari kutangaza goni ndi na roga kuga girindikiri anenka wa milioni no kugwa magana jana kana yes ndi na roga niki no ndote ndukurendekiri athithia public participation ngugiwe kuwa mpuru na kunenkanira baruga ana bakomba kuandikwa rendekiri nenkanira rungwa metha kuringana no chore ndore imwe angabutandingirete kura angabwandingirete tonini imutore nguri uri kuigwa ena migambo jeu na murungu akurikirire njara kogwo rwanto bo akuringirete tena wate kwenda kumera ondo na mpuru umeirete akauma kwawe project contract ibachokere site-ine agiata akambiria kuga kwawe KMTC ni gwakwa bora iko KMTC oni ntaga TV na nitoka mbithara ndi kwa mpuru mbati ntaga TV na jaja kuthi akauga gwaka kambe training AP ntameona nitaga TV akauga njira ya AP ni gwikirwa street light ntagana gie TV ni atagwa we mujumbe manto ja kuthithagia utetangaza
Gieto giento gieto public participation. Ekairo gazetine, kana TV-ne, kana advertise through marataja kambo. Gwachi akurenda kuthithia na nkunkuo. Bange beje goro okaringa thimu. Nokigwa. Yeji TV na ne kwenda adverts. Ne kwenda nto bethera bakeja aku. Kwa gwatuika nande kamporo agakanwa anto kwaria re imbito kejera. Batu ekirete ngare cheto maguta tweyo twarara mutindo twina karembe. Nokigwa. Ni ryo batu atuigorerete na tukarara kwa na tutiji security ineri. Nokigwa. This is a sacrifice kira anto beto ba Meru na ba Kenya. Na were walietwa mpuru aburi. Mpuru aburi ithiri. Na ndio tore kiumeru ni ori umite. Ikuumeria na kureta thira kurwira antu. Riu iyo lietwa. Mundu kenda aringira mundu te studio. Thimo kenda mimbi barabeku belo na conflict. Nugugwa akithuganagia mpuru TV ni ewe ili yeto muruithania no nduthimo gukweja na tharani ugakuthi mndu mwega karinga direct kigo no ntu mheshimiwa mpuru wa kuringa tukomba kwarania akawa karembe akwali orongo gunenkairo 135 mbio million na gatutare project na atongeria wikiringone nchuguma itaone rengi na atutarira atwira atire program ran kwarairaia ewe oga education cheupe kinya wena mwana oku o wish anenkerwa program emieri 3 mieri 3 ibi mwana omba kugwata otekio iro nkuga atire kithinjo ntuo through basari na ite mieri 5 rindikiri na ite mieri 6 mwana atureno embio kosi embio emwali yo emwaka jo mwe anenkerwa ka certificate nikenda aroma gweta akanengana ka certificate kare akombo compete no thai tutikwenda mantu ja kuruikania kenda no thai ayuthi bona ndebo kimangwa thai kenda bero baguturenwa thai ji TVET ire juke mwana utare kinya certificate classity ima pageta guturenwa thirikari itetembe nyingi mono che TVET nekera bomba kugita wokuwa mpuru ibakujuke ni no trende kiri akugita be CDF akeja kuturena anto naja ujo tokosi anga twa ntorene anga tokosi to kwenda kura piara nekenda na batike uje da refresher course na ite certificate no kigwa refresher course chieta kwa tu chako gwitana jagwa ngogeji ore aja ugeta guturenwa no itoga trainwa skills ukenda uchi advance. Yes. Yewenge na wa makosa yaba kuthivia akajo kia program activate wererwa mbecha chionde orerwa mbecha chionde icho wako yokia agatumera akaandika yukuna na ririte mwana na mbecha ni ire na mbecha ichire national government. Yes. Kwa utechi agwiri korea kwa nandi kakunduplicate. Yes. Na mbecha iwa batare kujukia ajukia ana bakajukwa bonde baka recruit in masses through office yewe baka ikwa pa mwakarumo bangi baka ikwa mitungo bangi baka ikwa kirwa bangi baka reto ayo yombio baka reto baka rirwa mbecha ile tu no TVET ni kuria muchara ni kuria mbecha chionde mbecha ile igatetheria kuria nyomba na irio. Yes. Arembera mburirie Kalembe akoshua hiyo maneno anasema ama ni vile anasema anataka kiti ya MP. Akiuga Nandi Karembe menya kuma mbejere antara kwa kuigite kwenda mbere ma na ndemo clarify na tunakuria Nandi Karembe atira uga na bwajaire ja kuga untoka nkolomba gitena ntoburi na torearia manto jamwe na kiagyo tumatwaria jamwe nya ntoburi inkwana ke mitandao na inkwana ke runinga inkwana ke ma radios jaja kwarua kwa I'm able to participate na ja Karembe akwari inkome na Karembe oti interest arandikria na ikia tumaunde aja nkiri na nkariria jau. This is program ne program utuetete na boundary ututurete twariria buri central event kana no event gania kanegembe but ni issue raumira na goturia me oturia ngene otugeta kintu kemberere andu ibora ima irisaba
tindikiri bachemenie na Molcomen tutaigwa akiuria biuria no tutauga mutumano uriti kakwe mako ndikiri go fail kuria biuria biure inabi kumane na gete kya buri awate icio ya umato bwa mutumano kwenda kuwa ni urongo antu batoro imeri saba no lakini miaka yes kakwa no mo clarify atire kenda moni wrong ambejire ntandikiri ya gete twari manto amutuma ona niki na to condemn kwithwa babo batere kuthwa bagite security but to take the moment ira bena munene beti ambio manto a security ko ute kuga atire kwigite ke vacanti thai ke kwenda kurombwa togare Mkomeni ari South Imenti atareria manto jo inteto ingi arererie tofauti chaka areria manto agachagua na antoga antu ibora gibore na uga itoreterwo askari no kuigwa na minister wa kariare ariko no mwene ayukure ne ringa na encyclopedia ndene TV emwe akiuga barabara yucho ndatara barabara yucho ndatara no ne akiuga transform yecha karimaiga na president anekanirete 1.2 billion chakwikira transform karimaiga na yuinge chiothe no ne ndikiri akiuga atiri transform uchothe itireja paterona nikino ndwende kwari orongo into bibi tambeta kugira bitambeta kuija byamba kuthithwo onge tegoni bugete nwe nuonete ena yukurenga na ujo akiuga amantu ja mainge ja manene anga mbi anga nini kou wogono nkono kiuria sadria kiuria inkona tukiuria nyamporo yes kiuria inkona tukiuria rendekiri kiuria kagonde ngwana gitiga mporo na kirema kagonde okaro kirema lakini no ntwe na nkoro anto ben nkoro newe imutongere ni jonto roba sabagwa na kugaja kwina rupo kwa batere gutika chance ye ukagita atia igita ronde munene tinyato kwa gwita mucho wa state house ate honora ima iyo ndo maona ndo baba kwa mporo wanga sini ni mbere bange okona ajo kya maiki aidiara akawanga ja wakati thine hanga mbiorondi no ndukwe chero mbigo wakina mporo nyate kwari na ina kuthithwa barabara manto ja mbere umakienine etha irariritie na robi jakathira na mporo akona nafasi ieniwe ya kwawe ajaugaira kienine ariko kwake no kuigwa na mporo ke jotaga into birabi eja ni bibinge apart from South Imenti imporo ulombete into birabi inge na ikumburondozi na inyasi mei kwerero hii Dr. Mweti ajokirie mporo nekeri na gakuongera. Okay. Yes. Thank you. Na ndewa jabole watima miundu ake. Ndo me ko ndo rugete ndikiri ore microphone. Niki utomba kuja mukungu withirwa ndene miaka 6 no transfer into kuthima anga ngutuma to ground na arafu ugo wona kanya ga kurungama na maiki generator kiuga ashirika pakigura mauta ndauga na ndikenda ndikiri aona kwina peni anto kugura mauta na transfer ne kwendekana una anto reu ana tha ICBC kithomo kile kuthoma tha icheupe ICBC yes na kithomo kile kuthoma tha iji tikiragia tukiaba niki kya a e i o u umaro ni kwandike ome ukambira kwandika terine thai bariuga ha ne rithomo gitabuleti rithomo kire computer ne kathomo ke thimu jeu nukora wigurira mwana mbira mwana uria wi karimaiga mbira mwana uria wi kisima mbira mwana uria wi timau mbira mwana uria wi kirwa nari njete na stima nukuigwa ba compete mwana karebe noniki ba compete akomba ku aka ge ukona mwana stress mwana imbi ilo tukuromba tukuuga atiri ni president ejongera mbecha kienini atharani cha kungana ando bodi bekero TV ando bodi bekero stima bekere TV bekere tablet na bekere computer ana bombe ku compete na baba bange bangana ne bonde atipa te kugatire twario kawete ke muntu kwenda na tena uteketeka muntu kiaji ke ande ko rende kiri apingwa 2027 na karembe iwo mukiromba ange atakire antu kana mbere iwo mpenda inkobua bambere ntekobua mbori kira kentro ba wimerepu mbere ibo kona president ikibwe ibo kona senate ikibwe ba mwaka to ya tipa to kera nawa kwa wote muntu miaka 10 ni kimo chetha
kwe mujumbe miaka 10 obatire kwithwa wote kuja na ande kuyo tucoke kutwira anga ngathi anga ngagita TV wogo no kumenya tware nkando kansene ya Ndugu no kumenya barabara withuki to an extent that rendekiri aitherere V8 yewe ara mangiriti kobia ekirithirani urari CS no rendekiri omwingire CS igitara uhuru aithera V8 yewe tegagitwe chuma ngare CDF GK ere kaunikanga sakamchova nere kaunikanga spring no thirikari mwananchi niki no kagitu ushuru na Karembe no kagitu na cheupe iwa bakathie barabara iriko iwa bakathie ngari iriko na agita kanichene eu ingenerator ira madi mchuru to achemania nao ndamura muga mujumbe uri gwate au kinya kanje te guthikere kana no tubatu no tuwa confusion no tunu generator ari na inya ndamuria ngari yo ko wete tanu jene yakwa nikie kuote jene yo Karembe jane gwe no ndo barabara une thoki andu bo bongo na ugo gwita chukuru yu na barabara ekariu no atanu kuigwa miaka 8 no kuigwa onya westabo jaka wote kona wonya no gwine inoka mantu ne yamaingi twario ure kakwe meya tukuthi utemeya haya kuna mtu kumbira arua thanks Kalembe na mwenzangu Niki Brugo thanks Nchamba akawa ni sizo kuma rutero soboiga akawa toboeni siri walai toboeni siri na ndini kiauga kindamu keje kogo akaina ndu atena munyora ku me andiwa janande jairi are ndikirie te bwiri kwarirwa manto aroje Mount Kenyere au jagweto na nene pabo tondi tonito anyere jagweto mi amapi nonto Dr. Mweti Thaya twetiretie roje rwa Nkobo town rwa 6.5 billion no kuigwa taro irokorokete ro support i World Bank ko nande anto rendekeria da kero anga antora ne Karembe abweri kwenda akiaragia na chongo ba World Bank ankiya tina ne kejariko ankiria kenda abweri kwenda akiandika iro anto national government bakejariko teja korwera tote korwagaira na ngava na mutumaja tote to county goteka ne ategete no giuga akaya mukorongo karamwe ko kimeyo na wikia kiara itamutogo no giuga kimero akamberio teta no giuga nane hata na nego kwa teta kiara gyo kaberwa gyo kimero niko no giuga agita mutogo chuburia ne Karembe nae achoke amenye irevo eri kwari muthaka kwe wakinya atirejanirie nthu ya thieje yes okay nani ni opinion yako bwana Nika na opinion yako ulikadimo menye ikura nthu ya ore ya nthu ya thieje mwene urona mpuro akoro kiuria rutwa akathungutha au akauga te transformer tekira skeda atrimire gyaki ikabeabea gyatigero indira kire kyagithaja kyathira oru tu kwenda jumbe bathithia mantu jondaria thaire ndikiri rojo abatire kuthwa kithiunga ntore u enkiraia manke si manke ndu atete menya muntu o biche ya mu defender aja no ngwata no kore nyina ntore nya kuthithina no ndona ndo babure bakire thina kankuigwa no the mpuro wangejo kugwato kithe antu bakwa kominya anga kuringa kilane netwe wene ndikiri kankuthithina no ndona miaka na no wathine amuringa kilane netwe atagara na no tuba kwithirwa atire utomba koja kuthithia tu PR aja ujo menya uga kuthirwa cheupe kindamu ja kiu gikuringwa nthiburi ndaria haya ketha kwinja uma itena stima na Karembe akwari orongo wa itira stima igekirwa stima ndaria haya uga kuthwa barabara yu ndaugire ithatu itete takithithina na kwanja gakana antu bakebetia na umete kimbo tagurana timau na in fact yariuga atire kura wingi cha wondi wingi ate uchienda timau yonka ake ina kura chombo kurukia muntu ni wakuga akauga kura cha menya cosmopolitan timau ikura nyingi sana akauga aga concentrate wake
na wasa intore mwake akuthithia ukeja gutega ukeja kuma thaa ici upe tugeta ugwe rindikiri miaka 10 abatare kwithirwa ekirite barabara inya at least we gwita cukuru gwita kathuine ka cukuru gwita ara athoma at least ramu gucokia nkatho chekwa no tumbumite kibiritia andu bamba chokeria nkatho na at least karami kamwe bauwa munene umete ariko haumete ende ajukira mithatu ndakwere 100 na kane ya komumero na kane ne township chondo ithirire githithina gityo kuruka au cieta kire antu bara be muito ne nare o nwere ndikiri murwithania yes murwithania yawe so sawa kuna mtu kuria ati mtu kuna ituronete leaders bama bagita ki Gachagua wa Munyoro juzi na wa Munyoro wa etumiki antu bakutha bakivisiti bakana bagita kwawe nikienda baraniria ora bakatethanirie ku change leadership irere othai ibi bukuthoni mbio Meru ikwenda bado ki wa Munyoro na ituonere President Ruto na jire Meru na antu betekanirie na bamukaribisha bwega neza izana bila izanire imbi yoyongo yumba kuthurere okairira antu bakuta kutha bakiarire ki wa Munyoro mbere ma gwita kwa Munyoro gutithuki mbati batio thaiji kukiatha kwi muntu indirectly involved na governor ora twinwe thaiji gwatuika narari wa Munyoro mbere ma kwambirio mugita nkingo nontu akero narambiririe safari egwitano nurikana ria kawira governor kawira Mwangaza former ariku antu baeboneka kwa Munyoro kagita kwa nkingo so gwete isasa mbati muntu nethira na msimamo ketho gweta kwa wa Munyoro karano no gachi araini kethirikari eriku nambere governor wetu ntoithinkia baibo antu bara akamenyera bicha ire aronere wa Munyoro na iri yeta kaire achi araini abo mwanka thai agwikirwa kirai na riko ya kuragwa na thirikari mutatire tugangi ikinya enderere chiere nere chiere iruto no kigwa ogone kinya kiendegwa igakwira ariko endere andegwa au no kigwa toka nda uganto ba support Ruto no kigwa mbatiga nguga atiri angu atiri muntu rathai kethra muntu agweta kwa Munyoro nwena tigane kwithirera ini na governor mutuma ntoithingia kethra agweta kwa Munyoro natigane na kwithirera laini ya Ruto no kigwa so ni tena thina anto laki kwira anto betha kwa atiri ibairinge nthi bajukekera bakoyukia bathithia ate aguthiria bachietire no kigwa na ndiko kumbira president wone jaja baturena wa Munyoro no bakiajo mukaribisha ona mutuma ntoithingia babara ino iboto ketha bakaria obichi kyo kya kingwenda kuwa tekini. Okay, thank you so much. Nikia kwa na wisdom mwinene mono. Inene sana na antu bara na every humor lakini antu bagateka part of humor ibateke point iria nikiauga. Nikiauga gweta kwa Munyoro otithina. But as much as mutuma na de alimbio. System. President no ina gachuna keki. No gwa na no kugithira ambio Meru. Andu na itu choka conflict inenge. Nugwa. Andu jabana na ara batiri dai tuko-tutirikari ne batu no tuko Munyoro. Yes. No ndure. Ina to tari wote naho. Batu ate no tore. No to tari ro. Batu mwange dai tore ari ba gongi. Market. Na ro to yaka lipstick je we ku ndo pinki. Rojo to ga kerendi. Kenda to endwa. Inye ero one. Yondeka but yo igwa nikewa muntu wethirikari ni ugusavu thirikari mutuma kweta thai kwa wa Munyoro inya wengo wa Munyoro kana ngo support we no gwigwa inya wa Munyoro wengwa na
abatere over device abera atiri ai babu bwa nugurwa odio mukagira atia odio mukona na kuthiria bwa atiri kwigita ria kumamira yes nugurwa tukimenya ura tuije nombe inya babu kuyo bwa tuitha no tenje tikaringiti kaibu nira kane ka wanyunjure nja na tugaita turingiti tu no tuthiti nugurwa twambiria kugana hapana kuyo tukaitha okay nugurwa nikenda yara ja kono runingene kono runingene manto amathongi twikinyaria mero gutetheka riu na ri twamwendera twitite na ndego kumbira orora wa mnyoro rojo tugeta obiche mutuma mbete mwethire nekite rainio amuragithia okay aya ndina ciuri biele kiaku kimwe tuthire kiri no tunkura time wetu guthira na please ndenda kunengira the shortest time possible no to time bwana Nick urirwo ugwe no kuwa Mheshimiwa Shadrack na bwithiti mantu ja maingi muno rutererura kwina barabara imwe kwitwa KK Imoroga Mitungu iriro barabara bwithiti for so long lakini itomba kwithira kibuthwa na irinyika bari ntombiji yes na itomba kwithira mwanka thai ithirite kana antu baimitumira ora babateregwe so baruri maendeleo ja kuja kwithira batene barabara mbega na bandu bena enjere KK Imoroga thai ni imbecha negwetika contract eno kiatekite gitare nene yambiririe kuthitherua mantu igitara kiraito murungi kathuri murungi eja yambiria na thai ni kirira mpati imwe irarungi gitare ruto njere irarungi cionthe na chiambirio chokwa contract baba rero ibachoketie site kwa eu ni mwe bicio na iro injeru akuma kionyo kuja kanyakine Dr. Mweti arombete yetete kwambiria iro yoruko Dr. Mweti ethirera miekiri kilomita ijere ge kilomita 12 nekiri 10 thai contract ya site ne ere kijere no kigwa Dr. Mweti akweja naretete obichi ya Devi na Mbath ya rugurwa enjeru Dr. Mweti akweja na rugurete obichi ya miunda ina nene ponte jababe na mutie be miru ore arejire na ere full operation Dr. Mweti narekire njera ramie nkubo town kuma area reta kaburi na gweta court kumera njera na hospitali so jauja akienda mutarira ambere ntukwe gutara mwe na ereo no ekorugoro enjeru gwetwa Center of Excellence dai nene kirunduma center ngorokia unduma center mero lokigwa nere musingi jora ronchoro nkubo nekethira na interview on the au kwa lokigwa na koti dai ne amberetie kwa kwegoji yes kwigweta kuthara lokigwa na Dr. Mweti ga kuthara na ochoke omwire ari mwega na rimwe ibaroa bande bakiandika 20 ba mandaktari negana omwere transformer hii twara rauncha Dr. Mweti arero 165 million koge jantu wengine ukatariri arendikiri atege tanto jangoni ogana hapa shiwa kale baroro atire ndera borori kiurie ke ya kaka lembe wewe uite no kwendete kiwe kia MP kuna mtu kumbera are no nikamkuona ginya mtu ngia ikuria atire ade mbera mburiria karembe itukuibwa fununu kwena kiama bakuthithia na kawira mwangaza na nikio bangite kuja kuromba nakio gite 2027 is it true? It's not true. Utekiama yake undiraigwa no tinteto ya undiraigwa na in fact woni ko thande buri kwitho kara ya ndo chabia mathai witho wina mutojo wori no nduite ya kama na thai kikari ari no support bia meru ndo tena bia mabiere bia meru kuna kiama gani kuna kiambasi na no ambasi PNU bas na no peu no gigwa na nde bia mabibio tomba kwetha tukiara ya kenge yeko manto ameru mbati bia mabingi otebio birio no gigwa
mtu ana freedom wako menya kuithira yake na kuona mubila fire atu bakuboka mwere karembe no atonya no peu ogate kwa mpuru uri athai no kiugwa okay ya toki ambazi kianagene another thing wonde na qualifications no kiugwa cha kuromba mwaka giti kia president ile chonde ikwendekana kou ukagita mtu winaina wakati wowote muda wowote ndathiriania no oversight ira mpendete nio next year mwari joena ngetho ndiro launch eno muno ebira kwenda no ndu thai ngambira weketha muntu gitine kiawe ngatondia campaign thai ando batitiro ngugi thai apambe mbatetere bone transformer ambatetere bone rami ambatetere bone drums from there nkengere ringwa no ndombe mujumbe no ndombe MCA no ndombe president no ndombe na nkuga kaire women rep wake ndomba kugethate kuromba I'm very clear thank you nyari bere bro ngame geteria no owe angwere na ango recti eta kwa women representative yes atora gwa dikera lakini women no atora gwa no atero woman Iyo mani wa teri presente te arume baba. Kini twario umatu kiage koro. Tromba. No, odo me constitution tromba. Inya women presente te mkenda ndarungama. Wera kwa presente te terasima ude mwe. Cheupe. Ninginango yake rinda. Cheupe ndikera. Growth is very important. Yes. Na growth ibatere kumaruire rwahera. Na inya roda uma kansene mukone. Na ngora ndo mukone. I'm coming very soon. Okay. Nukuigwa twaranirie tuthikanire twamwe ndira karembe tite thank you na inya ndo baburi no nkubera thank you ndirarwa bakenda twita undi tayari na gite giki miaka 10 rindikiri au arengire kawira no abatere guta kuromba gite kyanga bana okay no ndo nafasi ile au imo choro ruto number 1 no tubure ni kwenda power nene jerera leo kono tunarachomeria titikaka wira ngweretwo ngakua no ndo mwangera layu kiwango ne akoromba ngabana na rombe ngabana 2027 imuchoro ruto na bara baingona tawenya na rombe minister okay akala kuleta minister akala kuleta ngabana na rombe senator ale moni tebu na ne mpale tekalulu na rege gutinda uchindanira utombo na ngia jojo katene kambio ka MP ka kunyia kewe. Thank you. Ariwa my brothers Kalembe Dinik, good evening in Jesus name. Amen. Akawa nimefurahi sana kwa wakubwa kukozoa wakubwa wetu ili wajirekebishe tabia zao. Hata sisi raia tunaona makosa yao, hata Mungu mwenyewe anaona na anajua siku za usoni watatupa tutawapa sijui watatupa kura zao. Kalembe, Mungu akubariki, akutie nguvu, tunakungoja tukuinue ndugu yangu. Wewe ni mpoa, wewe unatosha. Hata barabara ya kwetu Mitone kupanda institute institute hiyo ya ni polytechnic. Ukumbuke na kutulimia, tuko na shinda, inahitaji Kalami angese ni Kalami alikuwa anasema akawa ni mimi Sam Mudhuri Mitone Kalembe uchukue hiyo yangu namba tutawasiliana. Thank you brother. Okay, ibweka sana. Unia to kwamba kuthirikiria no ndingo na time kwa ni tere sana simu ni nyingi lakini ntomba kugwata thimu tienu tuko na ariwa time kwamba kuthira yetuthirira ndendo bwanda ke mwaki ya parting shot tukithirikiria ibwaga ki murungu ibwaga kiri my brother Nick na naginya gutetera antu tinguge muchetho gutetera antu ni expensive nwitherwa utayari wina atari nyingi muno security wise no tunyamara gukoso ina tubena mbecha na tubena michara na tubena security kambuge ibwega no ndunya kuiritanire twithwa turi aja it's not a joke mumiru ne rwakimenya hu kinyaba guche upe kuthwa buchi atete toro chien bugethwa muri aja uju thaici uti muntu leza god tuinde tuli aja no ntuma miru ikite tata igwa murungu natharime mutuma gavana wetu wa miru mutuma agekethwa mutuma akarumwa mutuma na ichuire makoso wengwa mutuma na yewe time chionde ile tukwendekana kuthwa kwina thire aritira miru mbio aritira miru ngugi na nyagu ni mbugi bwa ganchokire murungu katho mantu jonte
chokeria murungu katho ibo ginya kwa mpuru kuringa nya thimu humility eu kwinyi yako akara kuwa tu ndiringa thimu nyamba kethia mbere ibwega kamure murungu na mume na mukirie murungu na mwefeva na murungu na mwebire pyothe bigita atia biendekana mpuru muntu umwe winkoro ine muno rimwe nya chemana ya guni nkuthithia oversight ciakwa ngare kwithiri mauta nwe mpuru muntu mbere kumbikira ngare kwa mauta kenda mpumba kuthithia oversight na kenda mpumba kurire kutetera antu bambio amiru ukiera wabwega cheupe gundi one term MCA tekandira resources nyingi muno chekwithwa miake uyu onde twite taira ameru na otina oturi ikwithwa twiritaniritie na tukikita ate atwikira murungu na tukenderea kutetera antu betu bamiru atongeria barite ngugi nande na mundu ura wana nareka nonwe ikethwa murigi cho tutheka tukara twithiurunga au turaga gukinya kanani ibwaga murungu agita gutwara masara. Thank you so much. Asante Ameru ibwega ningo chokia nkatho muno inyano ntobwa Ameru TV kwethe kiumbo to host aja na Twitter na Ameru na mbugi ibwega na arua ndiukena ndigwikana irua karembe nontu tukumba gwitana TV rimwe ichithe igita antu bati umenyora bakuga bati umbo chokinya biuria ba misirindi antu bati na arua kambire Ameru kira twari yuma nontu bati tu baira karembe ito savite twaitera antu ngugi ito thuri na ito ingi kwa ito kumba kwaria ntere chionde uro karirite gite akiotengwa atiumba kweja na another version no ro tona ngugi ikiritoa atiumba kweja na another version woni kambugi ibwega muno kira kirene igwitana antu na batuthikira na mbuge na bwa jumbe betu tafadhali ibatwitere ngugi mbere mpuru ibwega nonto bwa irieku nomba gwitera antu ngugi na hinyarira antu bakwingite ibonere no batere gucoka no coka otho bako wicoka mpuru batone abancokie mwathani akabaringithia bone antu bau iso I think bakaringithwa metho baepo twina karembe mwathani aturikane no twinyati no twitaganiche na mwathani tuguitaira gicunje gia 10 Eito, amen. Amen. Thank you so much. Ana nyani ngaburi bwega sana no tubako bweta na bogetika. Mwathani abutharime sana ni bwega no tupangu njegera bokurita ya kuthira bukithetera mumiru na kinya bwato antu yao bukathira bukikinya ni kenda bomba kuthirwa at least bukishent light kire antu barabate kumenya mantu ja maingi bakethira bakimenyera mwathani aboenya kinya bwendele na moyo uyu na murungu abutethie sana sana na kinya romba riu bwaromba murungu ngotikena igago maromba ya antu bawe na kuibwa na yakoyura nani gakuribwa sana mutegeri wa Ameru TV no tupakuthira uria mona batu ibwega kumarira twambiririe kagita ka thaithire na nusu mwanka thai tomba kuthira watu gicerero kanini lakini ibwega no tupakuthira uria mona batu uthingatirite mubango juni kenda tukuthomithia ya maingi jarote kumenya ya Ameru na kinya ya ome ya Ameru ndi tukwena rwa tukwaririti mantu ya Ameru specifically kenda tumenya na ara twitite na mwerekera yetu yukaria ate mwathani tena mbere kukutharima mweshimiwa Mporo. Thank you so much no tupakuringa thimo atororike kuna na kwithira uria uri open kiri mwingi utiukira no kiuga ura uthithiti no ntunuthithiti ngugi mbega kinya mwathani tena mbere kwithira gikutharima mubango yetu kare yunge yukari rumuriro siasa winani njeri wa chiupenga kuririkania ntuku ya Sunday rumuriro wetu tukomba kwithira tuirike rutere rwa maua antukwita wa farm Kiringo Hill Lodge tukethira turi antu araura tukiariragia mantu jengie murimo jwa cancer nikenda tukona mathina jara antu bagembe bakurukira ruterwa no cancer ningite sana ruterura na nkenda kurikania ukethira ugikurukira ukethira no ntekete kuma ruterwa rwa gembe tukethira tui partner na sibitari ya Life Care tukethira tui partner na Hospice na tukethira tui partner na Kiringo Hill Lodge. Kwa hivyo tafadhali tukethira muthenya tuina screening free cancer screening ruterwa rwa gembe tukuiu tukethira tukithima mantu ya sukari, mantu ya pressure, mantu ya diabetes ukethira ukithithiro free screening. Kwa hivyo tafadhali ukethira no ntegete ntukuiu tiumirie Sunday rukiri mapema wije uthithiro screening nikienda tukomba kumenyora tumba kuthira tugitethania na mwathani ageta na mbere kuthira agikutharima ibwa kana tumba kuthira uria mona batu oni bita njeri wacheupe.